na uoni waku no koro ugiturumirira imwe kwa imwe thini wa YouTube Inoro TV kuria Facebook oro ndomwe na Twitter na ukoro ugituhe uge waku ni njitagwo Wambui wa Macharia no mbere ndaya mucoki ambia tumenyithie mohoro maria tukuhaririirie. Nitaka muriuki wa mucoki twabo tukumenyithia na njira nguhi mohoro maria tune na mundu coke tuingire thiini wa ndereti itu umuthi mathomo ma mwanya megie utungata na uheani wa motaro kuri aria magumeirwo ni mirimo ya thine wa meciria na matafanitio kuri atongoria a wathani wa matura ohomo na atongoria a makanitha mona wa Karau guku ni thiini wa kaunti ya Nyandarua. Mathomo macio matafanitio kumana na kuongerereka kwa namba ya andu aria magumeirwo ni mirimo ino guku bururi-ini. Tore modikito kuma gicigo giki Simon Gure aratariria. Kuhitokira ataaramu wa maundu megie mirimo ya meciria kuma gikundi gia St Martin Apostolate, maabitha a wathani na akindini ni moretio kumenyithagia muingi bata wa gwetha motungata urigitani o hamwe na motaro riria magumirwo ni mirimo ya meciria na iria riu ikoretwo ikigumira andu aingi indi amwe magakira nayo na gucoka kugera ngero thutha-ini. Ngiona mundu mwiciriria wake kana njira iria eciragia nayo kana tundu turia arekaga twa unduire ukona mundu ucio ni arethambaga ni arathondekaga njuiri ciake ni arathiaga akanyitanira na andu all of a sudden ni ukona mundu ni ucio ni atiga gwika maundu mareka arekaga ni kuga hi gwika undu kagiko kareka atia karamuthumbura thiini wa meciria make. Muingi ni uthingatitwo gwetha njira cia gwithema na mirimo iyo na njira ya kwiiturura gwetha utungata wa atarani na kwimenyerera muno makiria gwakinya ni mahuthiro ma kimbeca. Komishona wa Nyandarua ya gatagate Michael Ololtua akiuga ngũĩ nyingĩ cia kĩmũciĩ ciraumana na ngucanio cia kĩwendo na morito maumanite na wagi wa mbeca. Sisi tukuwa tayari kusaidia, lakini tutakuwa tayari kusaidia kuelekeza watu wetu watafute usaidizi kwa mental health institutions. Atongoria a makanitha ni meranĩire gũteithĩrĩria o harĩa mangĩhota kũheana motaro. Muikarĩrĩgĩte wa kanjũ yao Nyandarua Mũthikabu Josam Kariuki na mwandĩki Salim Waweru makiuga mathomo marĩa mamũkĩrĩte nĩ makũmateithia na njĩra nene ona gũthomithia aruna ao matũra-inĩ mangĩ. Rĩngĩ mũndũ ta ũcio nĩ akoragwo onete mũtungatĩri, nĩ akoragwo onete cibũ, na rĩngĩ nĩ tondũ matirĩ na ũmenyo wa kũmarĩria mũndũ akinya gwĩka gĩko ta kĩu. Nĩkĩo ũmũthĩ tũgomanĩte tũgĩthomithia andũ ũhoro wa mũrimũ wa meciria na nĩtũgũthiĩ na mbere na kũmathomithia. Ilikuwa tunaongelea vipi ambavyo tunaweza kupata suluhu ya kuwasaidia ambao wako na shida za kiakili ili pia vile vile waweze kupata matibabu. Dariri cia mundu uri na mirimo ya meciria cionekaga riria mutugo wa mundu wacenjia o rimwe na kaingi mundu angiaga gwetha urigiti arigagiriria na kugera ngero. Mutarani Martin Murage agikinyiriria bata wa thirikari kwandika arigitani makiria a mirimo iyo niguo guthinga mahoro maria mari kuo kahinda-ini gaka. Tarakimu zenye tuko nazo ni kwamba katika nchi yetu tuko na chini ya madaktari 150 na wengi ambao tuko nao wako kule katika urban centers. Girifotara Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Egio Gure ni ripoti iyo. Tugutwara kuria kaunti-ini ya Murang'a kuria tabarĩra ya maĩ ma Ithanga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatanga thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a ya mũigana wa ciringi bilioni 3.5 nĩtanyĩtwo gũkarĩka mweri-inĩ wa kanana mwaka ũyũ tũrĩ kuria ĩkũguna makĩria ya mĩciĩ 9,000 na toria Victor Kĩnũthia aratarĩria. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Gatanga Water oĩkaine ta John Kairũ augĩte gũkinya rĩu mĩciĩ 2,000 nĩ ĩrĩkĩtie gũtambĩrio maĩ maya marĩa macenjetie mbica na riri wa itũũra rĩa Ithanga. Rũĩ-inĩ rũrũ rwa Thĩka gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatanga nĩho kĩhumo gĩa tabarĩra ĩno ya maĩ ma Ithanga ĩrĩa nĩ ya mũigana wa ciringi bilioni 3.5.
Tabarĩra ĩno nĩ ĩrĩa ĩrakinyanĩrio nĩ thirikari nene yaũrĩte mũingĩ wa matũra matiganĩte gũkũ Ithanga mũrigo wa gũthiaga thabarĩ ndaya cia gũtaha maĩ njũĩ-inĩ iria kaingĩ onacio ihũaga kumana na riũa inene. Na Ithanga maĩ maya gũka nĩ macenjetie ũthii wa Ithanga kũikaine nĩ kũndũ kũmũ gũtarĩ maĩ, rĩu ona ikaria gũkũ nĩ makeneire ũhoro ũcio wa kũgĩa na maĩ matheru ma kũnyua na ma kũhũthĩra mĩciĩ. Amwe ya arĩa marĩkĩtie gũkinyĩrwo nĩ maĩ maya mĩciĩ-inĩ yao maratucorera mbica ya mĩtangĩko ya nahau kabere gũkũ, no makauga rĩu nĩ marĩkĩtie kũhũmũrwo nĩ tabarĩra ĩno. Tulikuwa tunaenda kuchota maji mahali ng'ombe zinakunywa, tunakuja tunaweka siku 2 ama 3 ndio ikuwe mzuri ya kunywa, lakini ilikuwa inadhuru watu wengi kwa maugonjwa tofauti tofauti. Lakini kwa hivi sasa tumefurahia hii maji imekuja ya pande hii tunaiita Katanga ya chini. Tumefurahia hii maji sana. Maĩ tũranyuaga kuma rũbĩrũ. Na nĩ ũragaga maĩ macio ma rũbĩrũ magathirĩra njĩra tondũ tũrarehagĩrwo nĩ tukutuku. Na ona maga ũkarara ũguo. Ũguo gĩkeno kĩrĩa ngenete mũno kĩa maĩ nĩ kĩnene itangĩhota kũgweta. Icera-inĩ ritũ thukuru-inĩ ũyũ wa Makutano, gĩkeno kĩa arutani ona arutwo gĩkĩoneka, gũkũ mũrutani mũnene agĩtũtarĩria ũrĩa mathomo magacĩrĩte kuma makinyĩrwo nĩ maĩ. Atĩ turona ona gĩthomo gĩa gũkũ Makutano primary nĩ gĩgũthiĩ gĩkĩongagĩra nĩ ũndũ wa tu maĩ tu gũka. Nĩ tũracokeria ngatho Gatanga Waters nĩ ũguo mũtũreheire maĩ na mũrotwĩka agũthiĩ na mbere mũgĩtũsapotaga. Koguo twĩna maĩ tarĩu nĩ tũhũthĩrĩte unit nyingĩ irathi nĩ irathera, ciana iroka ciĩ theru, ona ciana ireoga. Kusema hivyo, kila mtu huko nyumbani wanakuja na mitungi kwa na maji, wanakuja kuosha darasani, na wengine wananyuzia maji, na wengine wanatumia ya kukunywa. Ũrũgamĩrĩri wa kambuni ya ũtambia wa maĩ ya Gatanga ugĩte tabarĩra ĩno gũkinyagia rĩu ĩhutĩtie mĩciĩ 2,000 no matanyĩte gũkinyĩria 7,000. Tũrenda kũhakikishĩra aikari a Ithanga sub county ati project ĩno gũgĩkinyĩria mweri wa kanana tũgũkorwo tũrĩkĩtie na tũconnectete mĩciĩ 9,000. No na mũtaratara ũyũ ũrĩ na moguni kĩhĩri nĩ ũkoretwo na mathĩna maguo kinyanĩria-inĩ waguo. Maĩ maya macenjetie Ithanga na kũhumba itũra rĩrĩ riri mũgarũ na mĩaka ya nahau kabere, kũrĩa aikari mahatĩkagwo nĩ riũa ũndũ watũmaga nginya magakinyaga kũheo irio. Amu ng'aragu gũkũ yahuhaga mĩrũri, no rĩu marauga nĩ marahota nginya kũrĩma irio nini na maĩ maya marĩa marauga nĩ mamehereirie gĩconoko. Sasa hatuna ile kiangazi, hata kukiwa hakuna mvua hatuna shida. Tunaweka nyanya kama hii nimepanda hapa nyanya kidogo, nyanya 3-4, hiyo nitakula ikizaa. Arĩa mena ng'ombe maĩ iranyua kũnyotho kana itingĩnyua megĩko. Ona ngĩmĩhe mena gĩko ndĩngĩnyua. Maĩ magĩtherire. Mĩciĩ 9,000 nĩyo ĩtanyĩtwo gũteithĩka na tabarĩra ĩno ya maĩ matheru wona yarĩka mweri-inĩ wa kanana nĩguo kũnina nyota ũrĩa ũtũire ũgũmĩire mũingĩ wa matũra matiganĩte Gatanga. Ngĩribotera Inooro TV kuma Ithanga, Gatanga, kaunti ya Murang'a. Rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Thank you Victor. Nĩ riboti ĩyo. Mũmbunge wa Ndaragwa George Gachagua nĩ ahinyĩrĩirie thirikari kwanĩrĩra gĩcigo gĩkĩ ta kũmwe gwa kũrĩa gũkoragwo kũrĩ kũmũ nĩguo ona mathukuru marĩa marĩ mwena ũcio mahote kũgunĩka na kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo matũra marĩa momũ. Arĩtie arĩ thukuru-inĩ wa Mbarĩ wodi-inĩ ya Kĩrĩita kũrĩa ahinyĩrĩirie bata wa thirikari gũteithĩrĩria mathukuru ma mũingĩ nĩguo mahote gwĩkũrĩria irio ciao. Mwarikiti wa mohoro ũgĩtwo Peter Mwangi nĩ aratarĩria. Rĩrĩ riũa inene rĩthiĩte na mbere na gwakĩrĩria matũra-inĩ maingĩ bũrũri-inĩ, mũmbunge wa Ndaragwa George Gachagua orĩtie thirikari kwanĩrĩra gĩcigo gĩkĩ ta kũndũ kũmũ kuona kũrĩ na bamĩrĩ nyingĩ igũmĩirwo nĩ ũkĩa. Ũyũ nĩ ũndũ ona ũgũteithia mathukuru marĩa marĩ mwena ũyũ kũgunĩka na kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo mathukuru marĩa marĩ kũndũ kũmũ nĩguo arutani ona ciana makagunĩka makĩria ta matũra mangĩ marĩa mariganĩtie. Nĩ ndĩrahoya mũno na twĩ na mĩtaratara ya gũtũma gwĩkĩra Ndaragwa ĩtuĩke ĩrĩ hardship zone. Tondũ rĩu ndĩkoragwo hardship zone no gũkora kũndũ kũmwe ta Laikipia ciana nĩ iraheo irio no gũkũ gwitũ itiraheo. Na wathiĩ ta na Ng'arua ti kũmũ ta gũkũ gwitũ ta Mbũyũ, kũndũ gwĩtagwo Kĩriogo, kũndũ gwĩtagwo Subego,
kuu ti kũmũ ũkarigwo nginya thirikari nĩkĩ yarorete nigetha a classify arid and semi arid areas. Nĩ kuga tũthi twethe mũgũnda atũkomborere atuhe mbeũ atuhe fertilizer na ithuĩ ta aciari twĩrutĩre kũrĩmĩra na kĩrĩa gĩkuma hau nikio ciana citũ ireheagwo gĩa kũrĩa tondũ ciana nyingĩ gũkũ ciumĩte kũndũ andũ makomborete nyũmba cia gũikara matiumaga mĩgũnda-inĩ. Koguo mũciari okagĩra rũcinĩ agathiĩ getha kĩbarũa, ona kĩbarũa akona gĩa kũmahe hwaĩ-inĩ ũcio kana mũthenya ũcio. Mũmbunge ũyũ arĩtie arĩ thukuru-inĩ wa Bari wodi-inĩ ya Kĩrĩita hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũhingũra wabici njerũ ya ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ, ũndũ ũrĩa ũgathĩrĩirio nĩ aciari. Mugĩte thukuru ũyũ ndũkoretwo na wabici njega ya ũrũgamĩrĩri wa thukuru makĩria ma mĩaka 50 kuma rĩrĩa thukuru ũyũ wambĩrĩirio. Arutani nĩ maraikarĩte matarĩ na handũ hega ha kũrutĩra wĩra, na nĩ tũrenda kwambatĩria mathomo maya maitũ, na mũrutani akiuma handũ hatarĩ hega ona arĩ kĩrathi ndangĩhota gũthomithia ciana wega. Ũguo nĩ tũronire wega tũthondeke administration block na Ndaragwa ng'ima tũgũthi tũcenjetie ũrĩa mĩrutĩre ya wĩra ĩhana. Nĩ tũrona kũrĩa kĩharu ũrĩa wĩra ũrutĩtwo ona gũkũ Ndaragwa tondũ tũheagwo mbeca ciganaine, no nginyagia tũcenjie ona kuo gũkũ gwitũ ciana ithomagĩre kũndũ kwega. Tũkoretwo tũkĩhũthĩra nyũmba iria cietagwo karakana kana workshop kwa ihinda iraihu mũno. Ona mbere ĩyo twahũthagĩra kĩrathi kĩhuana ta wabici kana administration, no thaa ici twĩna wabici thaka ya kĩrĩu. Ngai nĩ ahota gũtũkinyanĩria na mũthuri mheshimiwa witũ etĩkĩra gũtwakĩra ona kũrĩ kũmũ ũguo kũrĩ kũmũ, na ahota gũtwakĩra nginya ona irathi, na ahota gũtwĩkĩra innovation cia irathi nginya gũtwĩkĩrĩra tairo. Ngiribota Inooro TV kuma itũra rĩa Bari Ndaragwa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Arũgamĩrĩri orĩmi kuma mabũrũri 22 ma gĩtarũ kĩa Afrika na Rũraya nĩ macerete thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a kwarĩrĩria ciĩgiĩ ũrĩmi wa kĩmerera. Nĩ ũhoro ũkĩte kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a kuma rĩrĩa yahĩtũkirie watho wa ũrĩmi wa kĩmerera kũrĩ mwaka wa 2022. Arũgamĩrĩri aya ũrĩmi kuma mabũrũri-inĩ ngũrani ma Afrika na Rũraya marehetwo hamwe mũgũnda-inĩ wa monanio ma ũrĩmi wa kĩmerera wa Workers mwena wa Sabasaba nĩ gĩkundi kĩa ũrĩmi kuma Amerika kĩa Bread for World kana mũgate kũrĩ thĩ yothe. We had the idea to have a conference on agroecology to kind of discuss what does agroecology nowadays means. Nĩ gũthomithia arĩmi ũhoro wa ũrĩmi ũyũ wa kĩmerera nigetha marĩme manyihie ũhoro wa kũhũthĩra mafertilizer na madawa, na nigetha tuhote gũthondeka tĩri witũ tũkũrie irio iria healthy, andũ magerie kũnyihia ũhoro wa mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ kũrĩa ũrĩa gũtagĩrĩire. Thirikari ya kaunti ya Murang'a yaingĩra ũguo nĩ yahĩtũkirie watho wa ũrĩmi wa kĩmerera, na mũgũnda ũyũ nĩ ũmwe wa ĩrĩa ĩhũthĩkaga nĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a monanio-inĩ ta macio. Haha rĩtana rĩa kũrĩma na njĩra ya kĩmerera rĩgĩikio kwanjia o mbegũ, fertilizer na nginya ndawa cia kũhuhĩra na njĩra ya kĩmerera. Najua kwamba tuko kotini seek constitutional interpretation ya constitution yetu na ile law yetu ya seed, vile ambavyo inaweza kuinterpretiwa ili tuweze tukue na protect our farmer managed seed systems, because we truly believe that agroecology is a solution for so many of the problems that we face, for climate change, for food and nutrition security. That has been our push, that if agroecology can be part and parcel of the CAADP, then it would be the best way for Africa to achieve its food sovereignty. Irio iria irĩmĩtwo na njĩra ya kĩmerera nĩ ciĩrĩkanĩte kũgitĩra ũgima wa mwĩrĩ, amu nĩ cinyihĩtie marũrũ marĩa mokanagia na kemiko na dawa iria cihũthagĩrwo irio-inĩ cia mĩgũnda. Kilimo ekolojia hai kinaweza kutumika na wakulima, lakini kinaweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii, ikiwemo kufanya kilimo kuwa na tija, kilimo kuwa salama na rafiki wa mazingira, kuhakikishia wakulima usalama wa mbegu, lakini pia kuhakikishia walaji ya kwamba bidhaa ambazo wanakula ni safi na salama. Ngiribotera Inooro TV kuma Sabasaba Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira.
Egimono Joseph Wachira kuma kaunti ya Murang'a na riboti yo nitukinyia nayo muthia mohoro maitu na njira nguhi thiini wa uge waku nigetha twanjiririe thiini wa ndereti itu ya thuguri ya miraa guku studio twina nyitite matiganite no thabari no reke ndimenengere mwaro wa Mbui nigetha atukuririe mukirore wa studio tucokerie mwena uyu wa Mbui. Nĩ ngatho mũno Mũchoki na toguo akorwo akiugania atĩ mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrongoreria makĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa mĩraa oro ũndũ ũmwe tũkĩmũrĩka mohoro megiĩ thoko ya mĩraa gũkũ bũrũri-inĩ ona thoko ingĩ iria tũgĩkoragwo tũgĩtwara mĩraa tũgĩkũririkania atĩ no ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ na njĩra ya gũtwĩrorera kũrĩa thĩinĩ wa YouTube noho no ũkorwo ũgĩtũtũmĩra ndũmĩrĩri nini kũrĩ 224 88 nigetha ukorwo ugituhe mawoni maku megiĩ urimi wa mĩraa na hihi kwanyu uria ikoretwo ikimitwara na thiini wa studio citũ ndikorwo ngitwarithia ndereti ĩno ndĩrĩ wika nĩ tondũ ndĩna mũgeni wakwa haha ũgwĩtwo Jacob Mantili na nĩ mũrĩmi wa mĩraa kũrĩa kana kũndũ gũgwĩtwo Mutwati na karibu sana thiini wa Inooro TV. Na tukiambĩrĩria hihi no nyende ũtwĩre ũkoretwo ũkĩrĩma mĩraa kwa ihinda rĩigana atĩa na thoko kana ũrĩmi ũyũ wa mĩraa ũkoretwo ũgĩgũtwara atĩa? Amari tojito Jacob Mantile ngoragwo ndĩ mũrĩmi wa mĩraa kũrĩa Meru. Ngoretwo ngĩrĩma mĩraa kwa ihinda iraya na hĩndĩ mĩraa yarĩ ũrĩmi wa mĩraa warĩ mwega hĩndĩ au mbere lakini rĩu ayendi mzuri. Niki urona hihi gitumite gukorwo guteguthi wega? Au mbere mĩraa twarĩma gutumira mai ya mĩraa na mbura lakini kwa sahi tunatumia irrigation kulima mĩraa so kuna challenges natumia guthira maguta diesel kũgũra mai vitima koguo rĩrĩa yathiĩ thĩ mũrĩmi agũkorwo na challenges hau mbere mĩraa yamera na mbura lakini ũmũthĩ tunatumia maji so biashara kama iko chini unaumia umetumia pesa nyingi kupiga maji. Hĩndĩ ĩrĩa wahanda mũtĩ wa mĩraa ũkuoya ihinda rĩigana atĩa kuma harĩa wahandĩra nginyagia gũkũra kwaguo atĩ nĩ ũkwambĩrĩria kũgetha? Ta mĩaka 4 na nuthu kũrĩ hĩndĩ kũrĩ area ĩyo ya mĩaka 3 na kũrĩa tũrahũthĩra irrigation rĩ ta mĩaka 3 no kwanjĩra kũhũthĩra but mahali kuna baridi nyingi unachukua kama miaka 4-5. Hĩndĩ nĩ ta kukuguo nĩ twe mĩraa ĩkoragwo ĩgĩkũrio kaunti-inĩ cia Embu Tharaka na kũndũ gũgwĩtwo Meru nĩku ũngiuga kwahandwo mĩraa nĩ ĩkaga wega makĩria? Kũndũ ta Igembe North Igembe Central na huku juu kwa milima hiyo mĩraa ya huko ni mzuri na hiyo ndio inachukua miaka kutoka 4 na 5. Mahali tunafanya mĩraa ya irrigation ile tuna export ile inaenda nje ya nchi inachukua kama miaka 3. Mahali lower zone ya Igembe Central na Igembe South huko mĩraa tunafanya na irrigation haiwezi mea bila kutumia maji. Dunia inaenda nchi kafu kama Somalia Djibouti ndiko mĩraa inaweza toka ile ya kuexport so huko unatumia kuhũthĩra maĩ mengi ndio mĩraa ikuwe mzuri. Na hihi hĩndĩ no wahanda mĩraa ĩno rĩ ũkũmenya atĩa wita mũrĩmi ũkũmenya atĩa mũmera waku nĩ ũrĩa mwega? Nĩ tuonaga okorwo nĩ indo ingĩ kũrĩ andũ maugaga kũrĩ na cama wa mĩraa kana kĩ ĩno rĩ mũndũ amenyaga atĩa mũmera kana mĩraa nĩ ĩrĩa njega? Kũringana na eneo okorwo wĩ kĩndũ ta Mũringene na Kurare KK Kaelo kuu mchanga yake ni mzuri inatoanga ile mĩraa local ile inakuliwa hapa Kenya hiyo ndio ile grade mzuri kabisa
inakuliwa Nairobi, Mombasa, Nakuru, Ilakali. Na huko Lower Zone kukua kwa miraa. Wakati wasa wameanza kufanya kilimo biashara, wakaanza sasa hii irrigation, miraa yake iwezi fanya kama ya huku juu, kama maeneo hiyo mengine. Kuhusu hiyo yao, huko chini miraa sasa tumeanza sasa kulima hiyo ya kuexport. Na hiyo ndio unatumia maji. Miraa ya kawaida inamianga natural, haipewi maji, haina nini irrigation. Utegwitigira kwaria kimiru, hihi mundu angimenya atia ukiria mirari no umenye ngurani? Nikumenya ni wako umete ku kwinera twitambaine. Hiyo ni ile mitire riete, ile miti umekoma baine, ni miti yona miaka karibu 100. Iko ina miti mwe miraa ina miaka karibu yana yatuwe ya ira maeneo ya Lare, Moringene. Ni muti yona miaka mingi. So muntu wende ore ya miraa nako kwira yoyo ako no kwira mire umete ko ne umete ko. Iko na tofauti ena ngurani. Na ni hari nginya shama? Shama ngurani ugukira ha? Unless ukoro gikoro nayo hari rigeuka nayo gireo sama wake ni na ile steam ile tomato andas ile ile steam unatafuta pale. Iko tofauti. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Inooro TV, na toguo tũgũkwĩrĩte nĩ atĩ matũũra-inĩ maitũ nĩ tũgũkorwo na andĩki a mohoro arĩa magũkorwo magĩgĩkũhe kanya ga gũtũhe uge waku wĩgiĩ ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ, tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ thũgũrĩ ya miraa gũkũ bũrũri-inĩ. Kwa ihinda rĩrĩ ndenda ngũtware mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩ Mũriũki wa Mũchoki nĩgetha tũmenye nake arĩ na arĩa tũgũkorwo tũgĩtwarithia nao na mbere ndereti ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ. Mũchoki Gimono wa boy na yote sokereri mukiro yo wa studio kule twina anyiti itemi ange matiganite. Wa mbere Kenya be gumenyethanie nao abere ikeneta Kimathi Munjuri no turigeini nake mwena wako wa urio ni ukoro kimona kahinda agatari haraya no chairman wa kiama kioikeneta Nyamita ne Nyambene Miraa Trade Association ogo ni arugamirire arimi matiganite na ni mwandu aria makoretwo muhari-ini wa mbere gukorwo akiama kiu ikigeria gutetera muno makiria thogora wa miraa nigetha murimi akorwo agiteithika. No cio ngi ni mundu gwitwo Ndungu Merie nake ni mutaramu wa utonga wa bururi na nginya mathabu ni gukorwo agiteithĩrĩria guthathaura uria bururi wa Kenya ungikorwo agiteithika angikorwo urimi wa miraa no wikirirwo no kinye gikiro kiria kiagiriire. Karibuni sana guku studio cia Inooro. Bwana Kimathi, twanjie nawe riria kurari na kana thoko ya wendia wa miraa irahanite ta ya kwama kahinda kanini tukiendia miraa nja ya bururi na kuragia na miario gatagati ka ruhonge rwa inyue cia maitiganite cia arimi a miraa niki kiratumite kana ni moritu mariku muratwaragira thirikari na nginya ruhonge rwa ni boya ya ugu ambeta Kimathi Munjuri wa Nyambene Miraa Trade Association. Biashara ya miraa ni rare thina muno nontu bwa kwithira thoko itikwana na miraa ni mingi. Thoko ira tware acia umbere cia ingirwe thoko ira nene Somalia no yo tutiere ne riu ngwetikito kwelana Kimiru ruare katukwenda kiku kidogo ndi kankaria Kimiru na Githweri ni sawa na ibo ya muno no twakanya ka murima ishikane le tuelewane sasa. Thoko cietu cia miraa kaiwita cie ikinia ontuko mwaka na ikiokiriro kira turaikairia thirikari tumba kuona ni ata tumba kwe baumbo tutetheria ya arimi na biashara ba miraa tumba wambere kwalilia challenges ira ireo kenda tumba uchokia miraa yetu thokone. Thoko ere tiere kama biririe ni Somalia, lakini mbere to atamanto Somalia
ni thoko ira nene ndene dunia ithoko emira ira ya wa Kenya ku ndene Kenya ibatu turi ya mirera mingi kwambiriria Meru weta counties wingi ingwitikia ote county kinyemwe ndene Kenya tutenda je mira na tukiuira mira lazima tutofautishe mira yongwa kwi mira na kwina muguka katwaririe mira mbere mira ote county tutikwendia kinya kethira area imwe muno kinya nato kwaririria thai vendera chetu itikuoneka nyingi Nyeri na Central vendera chetu itikuoneka nyingi na no tutethania muno ikambia kuoneka na ibu ntu twiritite kwia kwariria kenda vendera ciumba witia Central mira yambiria kurewa lakini twikuthiria na Central na nakungi pia dinere ngirio kidogo ni Rwena Coast atongeria banari bambiririe siasa na siasa uni utochumbura muno na kinya northeastern kwina thina fulani lakini nakungi iri maire kurewa na ituri menyera na twi sawa locally katukua challenges ire locally ni kwa unrest muno social challenges na kinya challenge rengi ni baraba kwenda utumira mira mandawa ya kulevya ba yaitha nyume mira locally so kutena mantu amaingi tia siasa na isiasa ikeria kinya ukumanua ndini na ndini ukona antu barwe na ndini fulani bakweria uturetera changamoto fulani lakini tukaua bandu mira isafe na mira iri ikuma tene na mira amiru iba mira yaba tithi na yuchira irwa ituchiara tuteora mayo kona na itwarite miro tuku kila kitu kisawa yau yakiendelea na itukwira thirikari sasa no tibatwera directorate ya kwalilia mantu ya raya na kinya kidogo ya raya tiere ya makai yonto ya sheria itukweria kushirikiana na tongeria beto batongere tu senator tumba kuritamira ki sheria ya psychotropic substances ira yotuchumbura kirwe na rwa international market tuina thoko era nene outside Kenya is Somalia Somalia ya ruare itutuma average tani 30 Somalia hidariga nate ontuko tani 30 ontuko between 20 and 30 na otena atu tikwendia mira yetu thai Somalia tia town ya Regesa au tikwendia mira ruari lakini kinya yo turikane Somalia ni aturingirite mira miaka 3 itara ya corona na bai kuinga mira thirikari hituku yes itara ya uhuru kuinga mira rira twacokerwe mira irio ora twarita mira twarita biashara yetu mira mbere ya corona tibo ya cokere kari na iyo ndwera twineo nontu twikiri mashariti ya marito ginyari ginyo muthu ndire acoka haria yari mbere ya itacoka ara yari nontu twiki Somalia thirikari rero ya twikire mashariti ya marito na nkurukia mashariti ya ushuru bure urumno batwikira quota kiazi kia mira kiratumba kuendia nara na pia bambiririo turisia kuendia mira nara besides tax ibature ya commission na iyo tukua tha iyo tukuririra nira twinyelerie mwanka ya kinya miundene na pia bareta antu bangi ba tukua iba utuchumbura kibiashara antu baibo bakua indegire kuchia kama tamira yetu ibo bakua imireana toaikia ibo bakwira iko aikia na alafu bila tumire muri miaukira ibo barambiririo twire imauriana iwe inkora mira tembia ciakwa iwe ndeta kwendia lakini woka rithe au wambira imauriana nkaura mira mundene bibio biratumira muri miaukira na thura au mirae wachembia na obuo kinya wi turimite iwe tawaloa zone mirae yo kudero ya kwendia na ome
miraa iu ite kuona awita na te wasi awita ikwithira kwi antu bambiritie o control yo na antu ba iba ndia Somalia na bari ba ndia Somalia kinya wa iba ko watu njara thene Kenya tuko tigithina mbere na ndetio mudugu etwo Mirie Bwana Ndungu wathikiriria mama moritu maria maragwetwa horo wigie mihinga iria koretwo kuo bururi wa Somalia uteti uria urehetwo thiini wa urimi wa miraa no miraa ni mumera ino turigithani na mumera ta macani ta kahwa uri mumera ukoragio guku bururi-ini gicunji kia mumera ucio giakorwo ikendio nja ya bururi koguo uhoro ucio ngikirwo no ukorwo ukirehera bururi mbeca nyingi niki thirikari ingika nigetha inyorokie mutaratara ucio thengiũ mũno Bwana Muchoki na muthikiriria witu wa Inooro TV njuge wa mbere no njuge nyambe njitikirie ngeithia andu itu kuria mwena wa Kigumo imite mwena wa Kigumo constituency Murang'a County na ningwenda kuga uhoro uyu wa thirikari na economy tondu riu tukiaria uhoro wa miraa turenda guka uhoro wigie maundu ma economy na uria thirikari ingihota kuona mbeca na andu a Kenya aria marutaga wira wa kurima product ino ya miraa o toria andu arimi akahwa marimaga kana uria arimi a macani marimaga makorwo makiona umithio nyende kuga uhoro uyu wa thirikari kubanga economy ya Kenya ni hakoretwo handu hena gathina na ni no hoye na thirikari itikire gututhikiriria andu ta ithu thomete maundu ma degree ya maundu ma economics na finance na mathabu accounting ejikite degree ya maundu macio ma economics na finance na accounting na njuge undu wa mbere ni kuga nyambe huti haha mwire twaritie point ige ngwendaga twariririe uhoro uyu wa kurima miraa no nyende twambe tuyurie turaririria uhoro wa ki in terms of beca ni beca cigana turari uhoro wacio tondu GDP ni figures ni numbers tuyurie tiriri arimi bururi wa Kenya tari ungirora the last time annually kurikana na data iria ikuo bururi wa Kenya uthondekaga 32,000 tons per year o mwaka ni mahota kuruta 32,000 cia miraa tons cia miraa no riu haria ndienda tuyurie muno ri ta thirikari na metikire tunyitane hamwe nginya arimi ri ni kuyuria out of product iyo ri miraa ireheire GDP kigina kia bururi mbeca cigana ungirora iturehagira kindu 13.1 billion miraa 13.1 billion ri hari GDP ya 18 trillion now tuyuria tiriri ungirora thiini wa 13.1 billion kana 13 billion tungicitu uguo ri thiini wa data mathabu maria tuwi ma thirikari miraa iria yendagio na nja ni 20% ya iria ya kiria ya miraa iria thondekagwo guku bururi-ini koguo 80% iria guku bururi-ini haya what is 20% ya 13 billion ni kuga mbeca iria turaririria nigetha tukorwo muthikiriria hari ari amenye turari horo wa mbeca cigana atia itukiari tukahota ku break maundu maya tukamenya ni mbia cigana no ihote guturihira rodi rwa China no ihote guturihira marodi maria mangi twina ma World Bank IMF turari horo wa miraa iria twendagia ni 20% ya 13 billion icio twiga koguo ni kuga kiria twendagia na nja bururi wonaga kuma he miraa ni 2.6 billion nigetha tukorwo twi hamwe 2.6 billion nayo iria riagwo guku bururi-ini wa Kenya ni 10.4 billion koguo tukiaria uhoro wa ndironie debate ino ina minister wa Girigasha Mutahi wa Kagwe akiuga ni athondeka uhoro wa kwendia miraa nja wa bururi ati kilo ni ongerwo kuma o kilo ciringi 700 tungiri mwe na 400 uguo ahura na 300 no ta double grade 1 uguo ire kilo ni kuga atiriri kiria turakuria ri nigetha akenya makoma makimenya tondu ni twa celebrate na ni wega muno arimi acio a Meru ni mekwenda kurorwo na Embu na kuria gukuragio miraa tondu ni arimi magirwo ni kurwo ni thirikari na njira iyo no turoiga angikorwo kiria twendagia na nja ri ni 2.6 billion iri uguo turendagia 700 koguo yahurwo double ni kuga ihuritwo double ri tungitwa kwendia ri tukina tukukiona 4 billion 4 billion ri niho twagirwo ni the best tungika ta bururi tondu ndirenda turania atiriri ni ciekirwo maita meri na ni wega ikinya riu ni wega thirikari igithie kurora murimi no ndiroiga atiriri kiria twagwo ni kwiyuria ni atiriri mumero uyu no uhote kurihe mbeca nyingi utonga-ini wa bururi gukira
4 billion tondu yakirwo 4 billion akoira tura exportaga 2 billion yathie double price mwena uyu koguo double ya export iguka 4 billion tukiuria riu ri thirikari iroraga mumero uyu na njira iriku tondu no tukorwo ni tuteaga opportunity tungihota kwendia na niki gitumaga turendia mumero wendagio o Somalia twike analysis ya maundu maya mahoro wa miraa thiini wa thi na maburi maria mangi makuragia miraa ri mendagia ku mekaga atia uguo njugi atiriri wa mbere no njuge ni ikinya riega thirikari kuoya uhoro wa gwiciria guthii kurora murimi wa kuria Meru na Embu na Tharaka Nithi kuria makuragia product ino na koguo no njugi atiriri thirikari ni hakwa no nyende maikare thi na arimi muno mamathikiririe nigetha mamenye nginya product iria cingikorwo ci njega cikiendeka tondu no kore ringi mumero uria marahanda kuria no mende variety ingi iria ingihota gukorwo ikirehe mbeca nyingaingi thiini wa kigina kia bururi. Asante sana, thank you muno. Na hari kaundu wa gweta ka grade icio cia miraa itu gweta haha mere kana miraa ino ndikano ndiwite muti wa muraa kana ni miraa iganitio na ikiro itiganite mumera wa grade 1 grade 2 na hari mumera muthemba ungi wa miraa wikireta alele grade 1 irumire ciringi 700 o kilo mbeca cira bata nginya ciringi 1,300 hari kilo miraa grade 2 irauma ciringi 350 kilo nginya ciringi 750 na miraa muthemba wa alele na irauma ciringi 500 nginya ciringi 1,000 hari kilo. Bwana Kimathi ni gukoretwo na mutaramu witu wa kigina ni akorwa kigweta uhoro wigi kana mbeca iria tuonaga turita bũrũri no ciko ikiongerereka makiria ni akoragwo no horo wigi value addition ya miraa guku tari we hindi ndaiguite ni kwina mubango wa guthondeka juice ya miraa ukoragwo na mubango tocio wa value addition kana riciria tariu kwina program ya value addition yambiririo miaka 13 muno ithwani riu ria ukumire ore ambiririe thoko cietu cia njai yikuingwa itu haria thoko yetawa London itwatuma miraa kuo o mweri tani 8 Ngeretha UK twatuma tani 20 o kiumia itani 8 mweri pia itwatuma miraa Netherlands neo twatuma tani 3 yana tani 12 tani 48 mweri so thoko iu cionthe icia ingirwe na thirikari irakira na neo kuona kwaire thina mirera ingia muno na nio ethwania riu ria value addition ria yire no twitwaciura ciana hatare bungi tumba kwethia kenda miraa yetu itikaure na pia iyo changamoto emwera twinio no miraa yu yonthe yetana tani kurukia 130 icio kumire local market na icio ciotuma mauria thoka itubwithagia itwererie kubwithia juice itwererie kubwithia cha natetawa liquefy kubwithia te juice yake cha yomba kunywa yontwa au tukethra twina kashai kamira pia itweretie kumya miraa kenda shelf life yongeleka lakini twethira kwina changamoto enge ya sheria na iratuwa ina kanda irairia kwa tuika kutumbika tumba kwa add value no to add value kaba kuika to concentrate miraa na to concentrate miraa kwa science yekuendeka au toka bakawa kwina active ingredient ira cha miraa wamethia liquid ara usaga ikurea ile unakula na mdomo kula kubambua za yuko kanywa meo saga injire ngai injire ira murungu atwere kuri ya miraa ndi natu tukaua njire murungu ndi kwambia kwea na challenges ore obisine utumba usaga miraa nontu utanuka ende tukaua ba working class twenda banyunya ka juice kana bakanyunya cappuccino kamera miraa properties mwanya baba ina yu ukikunywa appetite inapotea kiasi mambo inakuwa sawa sawa so
value addition ni aretre thina nontu Kenya Bureau of Standards ibare no to wa certification nontu bariwa lazima twethire twina barua fulani kuma kwa Nakanda twewita kina Nakanda itwa Meru County itarea Kiraitu ngavana na twere kanya turachemania na athomi ba miraa na batwira thina kinyati Nakanda thina iciria ya Narcotic and Psychotropic Substances Act ire lista miraa temira ire lista active ingredients cha miraa kuo na hivyo ntu kuona generation ya athomi itaumba ucommercialize value addition hivyo ntu tita supermarket withira miraa bandu na iyo sheria tukua Senator Kadhuri na bunge itukwenda yalilwa na scientific conference yu ne abwithiri recommendation sheria ne change kenda tumbo commercialize miraa na tuke commercialize miraa value addition itu itikia volume nene muno miraa ikona wita Bwana Kimathi miraa no kuwa na pick up kuma kuria mwana wa Meru itengeretio na gikiro kinene muno yukite guku Nairobi pick up imwe ikuaga miraa igana tati ugu muigana wa miraa na hi mbeca iria cionaga kuma hari pick up pick up imwe ni inategemea inaenda wapi pick up ile yete Nairobi ni itundu na tukunia ikamata mbua itondo manayana kana ibunda manayana tukunia miraa yo tuku mia ngapi 400 miraa yo tuku leo miraa ni anenere muno biashara iba ikilo ikinena muno mbere ya kama tankunia 20 ilax yemwe lakini leo kama tankunia 11 ilax ira nyingi rero antu ibare 3 lakhs sio kombora miraa nkunia 11 ni pia netegemea mirere kweka matite ikamatite itondo manayana kana ibunda manayana kinyeke thringiriza tuithatu kuona ni mbia 1.5 tembi nyingi ora pick up ici no nginya itengere ugu itengeraga kambue kwina temia kwa na Kimiru stereotype anto baingi bayukirio obwo ngarira ni matoka muno lakini weta neo itharete speed yana 120 kawaida tu ni ora withera ukimenya akiri ni matoka lakini kinya gukario tutikurea kwina itumi kira gituma ngari ira ciithira ciina haraka na tengare yake kankuire kinyo ukawata miratha ayu ikete thoko kinya ukona ukimatoka tu kendo kinya haraka miraa yendagwa na time na kuringana ne ate wetaita ukauma munde no ukiocererwa ugethra thoko either kiathukana kana baba yire mbere baurire ko miraa itwirwe yotua ne ambiririe kunditerorie kuthuka kana kumoya tu kinya kwanza mbere tatu miraa yontu ego kwibwa kangeta kisa ngire lazima ithire nora ya bwana ona akure ankuruki yao ni thukire lazima tu eita fulani otherwise yakulukithia imeharibika yare kio tuwa na kuo mtora wikiritie aimenda shortest time possible kumere utuwa kenda ithira ina effect ira andas bwana mantele akoeta andas you ni deteriorate na time ita ikinia time hivyo ndio lazima tumatoke kidogo lakini tumatokete ogo katwire muthikiria wa inoro batwi accident rate yetu minimum na bahati mbaya rire rakarika itwithara twina mechanism ya kuiria ngarira ninjaro ngarira ni maintain ngarira pia dereva bo wamezoea na wanachunga sana vile wanapeleka bahati mbaya ikienda tunasema tusione vile ilifanyika siku ile nyingine mahali fulani egio bwana Kimathi kumwe gwa kuria miraa endagio na gikiro kinene guku bururi-ini gicunji kia 80 hari igana kia miraa iria yothe ikoragio thiini wa bururi wa Kenya endagio oro guku thiini wa bururi wa Kenya na kumwe gwa kuria miraa endagio na gikiro kinene
nĩ itura ria Eastleigh gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi rĩrĩa tũgũtwara kũu na njĩra ya moko mũtũnyitane na mwandĩki witũ wa mohoro gwĩtwo Jenga wa Wambui atũmenyithie uge wa onjoria na nginya arĩi a mĩraa gĩcigo-inĩ kĩa Eastleigh. Jenga, ndĩrona ũnyitĩte mĩraa na moko ngwĩhoka matina kwĩra ũgerie ũigue ũrĩa ĩcamaga. Tũmenyithie uge wa endia na onjoria gĩcigo-inĩ kĩu igũrũ rĩgiĩ mũmera ũyũ. Ngatho mũno makĩria mũcoki wĩ kũrĩ ũguo mwena wa studio. Ũyũ ndĩrerwo ndingĩũhutia itarĩ na ngiri 3, koguo ekorwo wĩ nacio no ngĩũke nacio guo kũrĩa ũguo ongirwo ndũkĩrĩ wageria ũnjĩre toro na nicio ndiciũĩ. No nĩ mandĩ gũkũ mwena wa Eastleigh kũrĩa tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na endia a mĩraa na gũkũ mĩraa ĩrĩa ĩkoragwo ĩkiuma kũrĩa ũguo kaunti ya Meru. Gũkũ nĩ kũmwe gwa kũrĩa koragwo na thoko nene muno na korwo tũkire thaa 10 ndirerwo haha ndĩ ũguo ndũgamĩte tigu ingĩrũgamĩte haha ngĩiguire agũri ngĩiguire endia ngari cia mĩraa igĩkinya ikĩrekagia na igĩthia na mbere na thabarĩ. No kwa ihinda rĩrĩa muno tene ĩno nĩ ĩrĩa ĩrakoretwo yarehwo mũthenya wa ira, no rĩu ndĩrenda twambe tũrunge ciĩgiĩ mĩraa. Maũndũ nĩ maingĩ na nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra na ũmwe wa endia arĩa maikarĩte gũkũ kwa ihinda inene muno. Tunaanza anza kwa lugha ya Kiswahili tondũ aumĩte kũrĩa ũguo mwena wa Meru Gĩkũyũ ndoĩ wega. Unaweza niambia unaitwa nani na umetoka upande gani wa kule kaunti ya Meru? Kwa majina naitwa Silas Karith Nsebere na nimetoka hapo chini ya Maua hapo tu kidogo. Na tumekaa kwa miraa tumezaliwa hapo Meru. Babangu hapo alipanda miraa kutoka 1963 hivi. Sasa miraa si kitu mbaya kwa sababu miraa ni kitu natural. Si eti ni kama ile sigara vile ya kutengenezwa kwa factory ama ni nini, ni mumea tu. Na hata sisi tulikuta ikiwa hivyo. Lakini sasa ubaya wake ni vile serikali mara nyingine isikuli hii kitu kama maanani, kama ni kitu inaweza saidia watu. Na tumeona juzi ya kwamba serikali imesema ya kwamba grade za miraa kulingana na kiwango kile ama ile grade ambayo imetoka iongezwe bei. Sijui kama nyinyi huku kwa ground mmeanza kuhisi hii tofauti ama saizi kuko vipi? Asante sana kwa hii minister alituambia ile bei aliweka. Hawa watu unajua hawa watu wa Arabu ndio wanapendelea hii miraa sana sana. Sasa wakati ile wanakuja huko kwa masamba wanakuja wakatuambia sasa wewe minister amesema hii bei na sisi tunanunua hii bei. Tunaona kama saa hii ni wakati wa ukame ni kidogo, lakini minister amesema hii bei la wao wale wanakuja kwa sababu ya ile taxi wanalipishwa hapa airport ni kubwa sana. Imagine miraa yote inabeba yote ni makateli ni wawili tu. Wanachukua hiyo miraa yote. Pesa mingi wanachukua hapo. Sasa wale wanauza kutoka hapa kupeleka huko wanakuwa ni bei. Wanatakswa pesa mingi hapo katikati. Sasa makosa sasa atafanya nini? Akiingia hapo kwa masamba ananunua bei kidogo. Alikuwa amesema bei tununulie 1300, sasa hivi wananunua na 400. Nyaine. Tukiwaambia vingine wanatuambia kago waende atununulie. Sasa tunashindwa tutafanyaje? Kitu ya kwanza waachane na hawa watu wako hapa airport, hawa makatelo wako hapo. Ndio shida wa miraa kabisa. Hebu tuelezee bei huwa zinaenda vipi, mnauzanga vipi miraa? Inategemea, kuna miraa ambaye kamoja hivi kasoroba kamoja kama haka kanauzwa 2,000. Ingine inaenda unapelekwa kwa mchichana. Ukioa Mumeru hivi unaitiswa, unaambiwa utoe miraa kama hii inafungwa. Aya, ukioa? Ukioa hakuna kitu kingine. Hii soroba moja hii inachukuliwa, unafungiwa iko space hivi. Unaweza hata usiwa 3,000. Soroba moja kidogo kama hii. Inafungwa vizuri. Mchichana akipelekewa anaambiwa sasa umekubaliwa kuolewa na huyu. Inapatiwa vijana wa kijiji na wasee wa kijiji wote. Kila mtu mmoja. Anafungua yeye mwenyewe. Hakuna mtu mwingine anaweza kuja hapo. Kila kijiji imeshajua wewe umeshaoa msichana huyo wa Kimeru. Ndivyo unaona sasa kutoka zamani miraa ilikuwa ya kitamaduni ya Kimeru. Ndivyo mambo yayo ilikuwa hivyo sasa. Kabla tuongee vile huwa inatumika, wacha nyambe ngorogeria na muthuri ungi wi haha ni umwe wa aria maikarite thoko-ini ino kwa ihinda inene muno, na ni tukwanjiriria unjire kwa maritwa witagwo atia na umite mwena uriku? Mbitawa Samuel Muthuri, umite mwena wa Kangeta.
mireno ndirendiro na maitia ma mireno ria wa wega ni athuri akuru ta inywe na haria ikara ha mucii ona ni uriaga ona ni rondiaga muno riu tondu ona mami ari mwikuyu riu ntiarito na ku kangeta ku Miru riu kutwikite ha maringi baraingata maundu ma mirana ni ro amira nio ngimira kira tutethagia ri ni maitia moru muno kaba tweho tu kanya twigo gutondu ino ni kuma bacucu maria matuciarite ri no tukora tukitumira na tawe ri thaici uguo ngitua gutariria thuguri ino ihana atia ni turona uria muthuri uyu akorwo agitutariria thutha wa ministry ya urimi gukorwo kiuga muongererwo kana thuguri kana thogora wa mira wongererwo kwina matare mara yukio horo uyu kuhana atia hau tondu mira ikoro tofauti muno kuri mira ya ikoro kuolete muno tere itwarirwo athuri a Miru kuikania na wika kimira kiao riu mira tofauti nene tondu mira no ri itikoro heri umwe kuri iragurwa 3,000 4,000 na iragurwo na 5 ikoro ikuolete muno ara yumite riu haro mararia matiramenya wa mira tondu mira itumero na njira nyingi muno ni uri ha athomi marauka makiaririria mira na matirame urethiaga na nio ya kwitu ya thuri itethagia andu arimi na riu ciana ici ciuka kwa ndege no matinda makiona ta uru ni maratethia no tiro ni maratethio na nini ni guthukia athuri aria me kuria gwatuika mareka uru muno riu mira no ituraga itari maitio na mariku kuma turoya ciaro na macucu maitu mariaga mira no no kithie Miru etafauti tondu kwe quality teteno era ukaya ukaya kibiashara eno ere kwa pana hiyo ni kitu natural thaici ungiuga thuguri ya mira ni njega kana ti njega riu thoko ya mira ri ni maramithukia tondu tariu mira teno mira ni wa miacia ni ici ni cirakorira miogoro wa wikoguo riu ni marathukia thoko tiga maria maramenya ogoro wa mira makiariririe maria maturaga macambe-ine na aria athuri ari korwo munde-ini tondu acia ni giuka riu ino tondu nduru iramenya no mbeca ri no gumithukia maramithukia okay tugithie kurikiriria riu ni ngwenda tukorwo tukirikia na mwanake uyu unielezee tukimalizia sasa kwa nini naonanga watu kula hii kuna zenye wanatupa kuna zenye wanameza inatumikanga vipi kwa sababu ukikutana naye kama hii ni softi kwa sababu kama ikiwa softi hivi mtu anakula pahali kule kuko softi ndio unaona kuna watu wengine mandereva wale wakubwa ndio wanataka ile mira kubwa na mrefu wanaenda ikiwa kwa dashboard ya gari hapo wanateremka wanaenda naye inaweza enda kutoka hapa wanaenda naye hata Kongo lakini sasa tunasema serikali isijitahidi sana kututafutia soko ingine soko itakuwa mzuri sana na kwa sababu miraa inatakana Afrika hivyo wanataka miraa nchi nyingi sana ni vile serikali ikiingilia hivi inaweza kupunguka na watu wengi wapate pesa na wapate kazi mingi. Swali yangu ya mwisho sasa ni tunaona kuna ile magari ambayo huwa mnaleta nayo na umeniambia wewe ni moja kati ya wale ambao kuja nayo. Kwa nini mwende na kasi hiyo kubwa? Na spindi. Spindi hii miraa ni kitu ya kukauka. Kitu ya kwanza kabisa ni kitu ya kukauka. Inakatangwa kutoka asubuhi, inakatwa asubuhi, inatakana iwe hapa saa 8 ama saa 10. Unaona inaweza chukua muda mdogo sana na hii ni kitu kama siku 2 ukiuza siku mingi sana siku 2. Unaona sasa inatakana iende na speed sana kwa sababu ya kuharibika. Asante sana kwa kutujulisha. Kwa hivyo nikipelekea Mushoki nimwambie ni gani atatupa, ni gani na ukienda usalimia hata mturi wa Muhiro sana. Lakini yeye hizi atumia. Ajui niambie Mushoki ni gani ya kukuliwa, ni gani ya kutupwa. Hii hapa ikiwa hivyo utamwambia sasa hii yote hapo inaweza kula kila kitu, hakuna kitu ya kutupwa hapo. Haya, asanti. Na uguo niguo kuhana Muriuki wa Mushoki. Ngo gikureheraga koguo na ni njui ni gukorwo gitariria mwiroreri gatagati ka mira na jaba ici tutikoragia Stuma stories za jaba ni ici ni ciegie mira nyambe gucokerie mwaro Mushoki we kuri ugo studio na ndiwe kana hihi wina kiurio giothe thengi muno Njenga cirio atucokerie ciothe wega thengi muno ngatho cia mwanya ucio ni mwandikitwo mohoro gwitwo Njenga wa Wambui ari kuri itura-ini ria Isili ni guku thiini wa kaunti ya Nairobi kuria mira yendagio na gikiro kinene gukinya hau tukinyite twamba tuikirie
atwacokerie tugutwara mukiro uri ungi wa studio kuri wa boy. Pragia kamomo gakwa. Nwe nie ne ngwendete. Abuine njoe ne onyendete. Onyendete ta kioguo. Ngwendete te itura ria Kithioko. Rira ri barabara-ini ya Thika Garissa Highway. Kuria Fahari Homes mendagia broti. Cithimitwo wega ta uraihu waku. Kundu kwina thitima ciakanaga ta utheru wa tumaitho twaku. Na kwina barabara nyoroku ta ngothi ya tumoko twaku kamomo. Tiri waku ni munoru ta tumakai twaku. Umeraga nginya njugu. Na no ciringi 160. Na warikia kuriha Fahari Homes magakunengira title deed yaku. Ngai abuhi na mucio ni wendo wa magegania na ngikorwo ni mane unyendete uguo wothe ri tukinjire Fahari Homes ngimona atia 0704 000 111 kana ucere wabici-ini yao haria Naivas ya Kamakis 3rd floor room number T7. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dao Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Arahuko saja muke na nyimbo cia gugucanjamura na gukumiriria. Aikiaga guku wocaniki. Kuria utheri wa rucini urehaga nyimbo cia kugoca na ngoro ikaihurwo ni witikio. Ikara mitambo-ini na ureke roho waku wambarare. Hosana gutamburukia mwihoko na gikeno. Unyitete kiambiriria kia mwega ukandiro wakwa wa thutha. O muthenya thaa 11 cia rucini o guku kwa Inoro TV. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya narada medalia pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Ungeikaria hakiri hau uguo cikari uguo hakiri ni kunyitana inyitanaga uguo. There are so many opportunities. Fatani ukorwo witikirite ati to nginya ufuate kamutaratara kehoka gathondekirwo either ni aciari kana influencers aria wonaga gukunja. Mundu hugure ona niki kimurigiceirie nigetha eherie ki fixation ya the mind wone ni kaundu kariku kangĩ Introducing the Smarter Bundle. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Jehovah ne moreithi wakwa direke doikeda chage ajara haga urethio inyore nyeki duru akadogoni
Kwegera Jehova niwe mureithi wakwa, ta rugambi rwa thimu yaku, hihinya *860*277#. Tuga kunyita ugeni o ringi tugithie na mbere na ndereti tu muthenya wa umuthi tukiririria uhoro wegi thuguri ya mira na kwa ihinda riri mbere ya tuingirite ndereti-ini ndenda tuthie kuria kaunti-ini ya Kirinyaga tunyitanire na mwandiki witu Boni Wathuku agituthathaurira makiria ciigi mawega na mogwati maria aikari a Kirinyaga monete kumana na mira. Boni agikorwo ni uranjigwa morone waku. Nigathoka kwamukira mwena wa studio togwarikia gutariria ni matwe county namba 20 guku ni county-ini ya Kirinyaga na tandereti ya muthenya wa muthurira thi na mbere na kunyita thinga ni maundu megimaini na uhoro wa thuguri ya mira no na thengia ukorwo thuguri ya mira ikorwo ikinyita thinga ni gukoragwo na maundu meri matatu maria makoragwo makihutia muikari wa county ya Kirinyaga na muno muno makiria riria ngari cia mira irakorwo ikigerera barabara ya kuma Mwea guthie Embu na tuko tukinyitanira na mwaheshimu aria makoretwo matura mao mahutitie barabara eno na kuria andu ya mira makoragwo makigerera na matutaririe ngari cia mira ni faida irehaga kana hathara twajirie maritwa mweshimu na karibu sana guko Inoro na tutaririe ngari cia mira ikoretwo ikimutwara atia. Ni wega bana Boni. Maritwa ni Peter Gitonga Njiru MCA wa Wamumu Ward ni ward yakwa ikorwo ihutitie rami ya kuma Embu guthie makutano na andu a mira ni makoretwo magitesa andu akwa muno kwanza especially andu a boda ni kumagutha tondu maguthagwo ni undu ngari cio citengeraga muno cikorwo ithiete speed njuru I think mathia na kindu 140 uguo mira ona ta korwo no ikorwo ina bata muno ni no njuge no ndetere andu akwa tondu moyo wa mundu ngigano na mira ona ta korwo no ikorwo ina mbia cigana ate na ringi no korwo honge cia ugitiri ni ikoragwo igithingata nigetha matigakorwo magitengera miena eno. Thina wa security ni gukorwo nginya ngari icio citirũgamagio na ona cingikorwo citengerete atia cikore nyambo ona kaba cigere mwena uguo ni ndikuga ati ni mathingataga muno. Koguo ikaria itura ria kuria wa Mumu ni makoretwo na mateta magikorwo ndereti-ini eno no metikire ku minimize speed uguo niguo tuikana nigetha marore nginya maica ma andu itu tondu riu mangithii uguo na makuraga andu ingi muno ni mere kugutha mutumia wakwa na ni magithira kugutha nginya boda reke tuge statistics tungi mucieka every year ni maroraga barabara yo andu matanyiheire kuma andu 50. Ngatho reke tunyitanire na mweshimu mwalimu Karenga nake ni wa Tebere na turonete nyone mwambia nginya kwa makinya ma guthondeka na gwikira speed mutaratara wa ukorwo ngari citagutengera ni gukoretwo ate itura-ini riaku. Bwana Boni ni tukoretwo na kieha kia miaka mingi muno na ndereti ino ni rangenia tondu ndereti ino ni gukinya handu inine kiimana ndeto ino ngari cia mira ni ikoretwo ni ikoretwo igithukia barabara yo muno na especially andu aria marahuthira barabara yo tauni ya ngurubani ni yanenehire ni yageire indo andu aingi muno anake ni mararutira wira ramio makikiraga mwena uria ungi na kwanika mucere ciana ni cie thukuru na tugakorwo ni ihinda riritu muno tondu ngari yo ya mira itimenyaga kana kwina mundu barabara kana kwina ngari ingi barabara ni nguhoya na ni guohoyaga maita maingi ati barabara ni koragwo na user ingi na angikorwo user no umwe wa ngari wa mirari no tukorwo tukithukia barabara yo ketuge ngurubani ni tukoretwo na ikuo nyingi ni turiga kuragirwo ciana igiri hau ni turiga kuragirwo muthuri ungi hau na anake ingi muno aboda makonja amo mena cuma na moja ngari ici cionekaga ta itaramaka na nikio anake na horia biashara ngurubani ni twoyanire na tugikira speed limit kuma haria Muruvara na ni tuoete makinya tukoiga ati gutiri ngari igutengera ona emwe keuguo ni tukoragwo na spot check o wiki rita rimwe tukamarugamia tukamariria na in case ni meguthie too much ni tukwa ikinya ringi ria kumacokia na kuria makoragwo tondu mirao uguo turoiga mira etina bata gukira mioyo ya andu. Ukiuga ringi ni muramariria ringi mwina honge cia ugitiri na turonete juzi ni murakoretwo mugika campaign ni marathingata maundu macio thiini wa thuguri na yao andu mokaga mithenya iri magathii kahora alafu after mithenya ithatu makariganirwo magacoka speed yo iria na tondu borithi tikoragwo hau barabara hingo ciothe ri ithui tukoragwo barabara ni tukuoya makinya na ti makinya ma gucina ngari na ti makinya mangi ni makinya ma kumarugamia na kumaon matikahuthire barabara uru.
nä ngatho å guo arä kia kå igua mwena wa studio å guo nä guo atongoria a matå ra maya marigicä irie barabara-inä ä no ya kuma Embu gå thiä Mwea makorwo magä tarä ria ndereti-inä ä no yothe maå ndå megä mainä na ngari ici cia mä ra atä ona thengia gå korwo thå gå rä ya mä ra ä koragwo ä thå gå rä nene no ä koragwo rä ngä na maå ndå maumä rä ra marä a makoragwo aikari makoretwo magä teta nä å ndå horo megiä na marauga no nginya watho å korwo å gä thingatwo nä ene ngari cia mä ra na atwarithia acio handå-inä ha Inooro TV ngä cokia mwaro mwena wa studio njätagwo Boni wa Thuku. Nĩ ngatho mũno Boni na mũndũ gwĩtwo Jacob no waigua kũrĩa Kĩrĩnyaga aikari maũndũ marĩa maratetia mũno megiĩ ũhoro ũyũ wĩgiĩ ngari ici cia mĩra na gũkorwo atĩ wĩ ũmwe wa andũ arĩa marĩmaga mĩra hihi nĩ maũndũ marĩkũ mokaga meciria-inĩ maku hĩndĩ ĩrĩa waigua atĩ kũrĩ na mũndũ wa gũthwo nĩ ngari oragwo ũngĩ nĩ onja nĩ tondũ ũrĩa ngari ici teng'eraga rĩrĩa cikuĩte mĩra? Nafikiria niongee kwa Kiswahili ndio mwenye ameongea asikie. Magari za miraa vile mwenzangu alisema pale, hiyo amesema zinagonga watu kwa mwaka karibu moja. Hiyo gari tu njusi iligonga mtu akaichoma, ndio imegonga mtu. Hakunja kuwa na accident, tunajua. Zile magari zinatoka kwa siku hizi miraa mchana ni magari 3 tu. Zile zinabeba miraa mchana ni magari 3. Zingine zote ufanya biashara ya miraa usiku. Inatokanga Maua kitu saa 4. So ikipita kwao Embu ama Kirinyaga inakuanga kitu saa 8, saa 7. Sasa hakuna watu kwa barabara. Zile magari nyingi za miraa zinaenda Somalia. Hapo mbeleni tukifanya biashara ya London ndio kulikuanga na magari za miraa nyingi. So hapo kuna watu ni wao tu watu wao wa Kirinyaga ndio wanapeleka hizi magari wakijaribu kukompea na za miraa. Zile magari zinabeba muguka, maporo box. Si magari za miraa zinagonga watu. Ni poro box za Kirinyaga na Embu. Ndizo siku hizi hata mimi mwenyewe nikipatana nazo kwa barabara na njaribu kuepa. Unajua ni vizuri wasiwekee miraa lawama. Magari za miraa zile kwa saa hizi zinatoka Meru mchana. Ni magari asipiti 4 zikiwa nyingi. Na ile imefanya accident kwa karibu mwaka tumeanza ni hiyo moja tu. Na nimesikia akisema karibu sijui mwezi inaua watu. So wale mandriver wanafaa wafunze siku hizi wasiige watu ya miraa. Zamani wakati kulikuwa na magari zinakimbizwa sana za miraa ilikuwa ya kwenda London na Holland. Na ilikuwa inachunwa asubuhi na lazima iwahi Jomo Kenyatta. Itatumia mandege zile kubwa. So kwa saa hii hakuna magari za miraa zinakibia. Hizi zinabeba miraa ya kwenda kuexport kwenda Somalia zinatokanga huko usiku na ina haraka. Hata zinapelekwa polepole. Sasa ni usiku miraa unajua iwezi chomeka, iwezi haribika. So sioni hiyo anasema iyo ametoa na wapi. Hari undu wa gwetana ngwiciria niho aingi moragira wita murimi hihi no ukorwo gitutariria ngurani ya miraa na ngurani ya muguka niki? Sasa muguka ni kwetu ni majani senye tunatoanga. Ndio watu sasa juu miraa, sasa miraa iko na pesa nyingi. Kuinunua miraa ukule ni bei iko juu. Watu wa chini sasa wale watu walikuwa wakula miraa wa chini hawana uwezo wa kula miraa. So wakulima wa Embu na Kirinyaga wakakuja na kitu ingine naye inaitwa muguka. Muguka kwetu ni zile cha kuchuna juu. Hapo juu tu kidogo majani ndio wana watu wanaitafuna, hatulaumu juu kuna wenye wanaitaka. So kuna tofauti ya miraa na muguka. Nimekuambia sasa tuseme wale wameongea pale kuhusu miraa ile inakuliwa locally. Mutai Kagwe kuongelea ile miraa inakuliwa hapa locally. Aliongelea ile miraa tunafanya kwa export. Miraa iko na aina nyingi. Kuna nyingine inaenda Northeastern. Inakuliwa Mandera na Wajir. Na sehemu kidogo sa Marsabit na Isiolo. Na area za Londwa. Na Marala kwa Samburu. So miraa iko na aina nyingi. Na miraa na muguka ni tofauti. So hao watu ya muguka wanajaribu kukimbisa magari vile za miraa
zilikuwa zikikimbizwa. So hawa nafikiria ndio ukose accident nyingi. Na muguka ndio pia wana sababu pia ya kukimbiza muguka yao. Sasa majani inakauka kwa haraka. Ni kama mboga sukuma wiki, usipo ikimbiza iwai soko kwa haraka itaharibika. Aha. Yeah. Tugicoka mugunda. No nyende ututaririe miraa yanyu igigakinya thokori. Hihi ni amakoragwo makimugurira na mumenyaga ati miraa ni yakorwo igikinyiria ihinda ria kugurwo na andu aria mokaga kumugurira ri muraa ucio ugigakinya thoko. Ni maundu mariku ukoragwo hitukiire? Kwanza una miraa, sasa tuseme ile miraa ya local ile nakuliwa Nairobi, Mombasa. Hiyo mara nyingi wenye miraa wenyewe ndio uchuna wanapeleka soko. Wanapeleka soko, wanapata wale brokers ama anatumia customer wake Nairobi, Mombasa. Hiyo ni ile tunakula hapa kwetu. Ile ya kuexport nayo kuna brokers. Hawa sasa ndio wanapewa kazi ya kwenda kwa mashamba. Anakuja, mnaongea, unamuusia ikiwa kwa miti tu. Yeye anachuna. Itapimwa na kilo? Sasa hiyo ndio shinda tuko nayo. Ni moja ya zile sheria tunataka sibandiliswe. Miraa hii ya kuexport huwa ipimwe na kilo. Unapima tu na mkono. Kwa mfano kilo moja ya ile tunaita 1 kg, ile tunauza ikiwa kilo moja kwetu, ikikuja kupimwa unaweza pata iko na 2.5 kg ama 1.5. Itategemea na mwenye alipima. Juu hawatumii kilo kupima, wanapima tu na mkono. Na hata kununua kwa mashamba nao huwa unaenda na mwenye na broker amekuja kukunulia, mnaangalia tu, mnapima kwa macho. Tuseme sasa shamba yako iko na eka 2 ya miraa hiyo ya kuexport. Mnaongea, anakuambia hii miraa yako itatoka kiwango hii, na wewe unamwambia iko hivi. So mnakuja, mnaongea tu, ni ile kukubaliana. Juu ni kazi tumefanya. Kama ni mkulima, nimelima mara nyingi. Najua miraa ikiwa na vyenye iko na mbegu, iko na mishe nyingi, najua inaweza kuja kilo hii. So mnaongea tu kukubaliana. Ndio naona tunajaribu kuongea na wizara. Kuna sheria zilipitishwa pale bunge. Moja yaso niyo pricing committee, na upimaji wa miraa ipimwe na kilo. Na pia tujaribu kuangalia kama kuna namna tunaweza fanya tuweke kwa society. Kama wale wakulima wa Ethiopia. Najua mimi nimetembea nchi ya Ethiopia, nikaona kwenye wanalima miraa. Juu wesi lima tu, miraa ya Ethiopia ni nyingi kuliko ya Kenya. Ethiopia wanalima miraa province kama 3. Unaona hapa kwetu ni Nyambene tu. Na hii sasa Muguka ya Embu. Lakini Ethiopia wanalima miraa nyingi. Kwa mfano ukienda pale nchi ya Somalia, hali kunaitwa Argesha, unapata wanaleta miraa tani 150. Na sisi miraa ile tuna export yote. Ile saa hii inaenda Somalia ni kama 30 to 25. So tunajaribu kuongea na serikali. Tuone namna hii miraa sasa kuliko ibaki tu kupimwa na mkono ya mtu. Ama kuangalia tu kwa macho. Ndio wakulima wafaindike. Wanjaribu kuweka sheria. Na sasa hiyo ya guthima na guokori, ugukorwo ukigurirwo na mbeca cigana? Hii ya kuexport sasa ndio kuna shinda. Unaona kuna mwenye alisema wanawaambia waende wanuliwe na Kagwe. After sisi wakulima kulalamika na wizara kusema kutoa bei ya miraa, wakasema tuuse na 1300 per kg. Na grade 1, grade 2 wakasema 700 per kg. Na ile alele tuuse na 1000 per kg. Brokers na wafanya biashara sasa wale tunafanya nao, wale exporters sasa wameanza kututisha. Endeni kwa Mutaikawe muusie miraa. Kwani mna soko ya miraa, Mutaikawe kama anakula. Hata juzi wakati kundi wa Meru lipatana na deputy president pale Karen. Pia deputy president akasema hiyo bei ilisemwa isingatiwe.
Sasa ukienda pale nyumbani wanatisha wa Meru, endeni musuyo deputy wenu hiyo miraa. So ndio tunataka serikali iangalie na iweke mfangilio. Kwa example, ile kilo moja tunanunuliwa hapa 400 saa hii. Wamerundi wache ile 700 walikuwa wakinunua. Sasa hivi wananunua na 400. Kumama kana mugwanja. Kumama na mugwanja. Ne rafati kwa batira. Kuliko adwa ya shire to 1300 wameileta 400 na wanatisa sana. Wanatisa wakulima usione na mutaikawi. So hiyo kilo moja hiyo wanainunua na 400 kwa saa hii. Ukienda kwa soko ya Bugadiso saa hii wanauza 6000. Ugwethimetwo na guoko. Ugwethimetwo na guoko. Niona mirere bodo wa kuthima haria. Ukienda Lare, ukienda Isili saa hii, hiyo kilo moja, hiyo amepima hivi utanunua na 7 to 8000. Yuni miraya inakuliwa hapa local. Lakini ile wanapeleka huko kwao, si pia itauswa bile tu. Hii ya Nairobi inauswa. Yeye anausia consumer, anausia mwenye anaitafuna. Wanausa na 7000 na 6000. Lakini wakikuja kwetu wanatununulia na 400. So ndio tunajaribu kuongea na serikali waitafute soko hata kwingine. Hii tuko kwa muungano wa nchi za Afrika Mashariki. Sasa tuko na nchi kama Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania. Kuna watu wengi sana wanahitaji miraa pale. Lakini serikali injaweka maanani kilimo sa miraa. Hawajatuangalilia soko. Tuseme nchi kama Tanzania, wale wa Kenya wako pale, hata hatutaki kuhusia wa Tanzania, tuhusie tu wale wa Kenya wakiwa kwao wamezoea kula miraa. Na ni wengi wako Dar es Salaam, Mwanza, huko na Arusha, wa Meru ni wa Kenya ni wengi, wa Somali na makabila za Kenya na wanatumia miraa. Kuliko tuwe na soko moja ya Somalia, ikikwama tunakwama zote, wawe na mpangilio wa kututafutia soko nchi hizo zingine. Kwa mfano Kongo, Lubumbashi, nimeenda pale, watu wengi sana wanahitaji miraa, lakini hauna namna ya kufikisha pale. Tumejaribu kuongea na serikali kuambia sasa kuna soko nyingi watutafutie. Ile ya Somalia inakontroliwa ni nchi tu, president akitaka anaweza sema staki. Haina sheria kama hizo nchi zingine. Na mbere ya tuthiete muno no nyende utwire ni utwirire miraa ikoragwo na hari grade ya miraa na muraa uria kana miraa iria ya goro muno ithimetwo guo na guoko ri ikoragwo ikinyagia mbeca cigana? Ile miraa mzuri ile grade 1 ile ya miraa sasa local ile na uso hapa ugithima na guoko ucio ri no kuendeta 15k kusi soroba moja. Ugithi Isili hari ugure soroba quality number 1 ere amirore ni ukwewa na 1500 na ino ri kilo hiyo ri ikora na 10 soroba 10. So soroba moja 1500 ni 15k. Hii local iko haina shinda na kabisa na bei. Wenye wanaitafuna wanaijua. Hata wale wa Somalia wako Somalia walikuwa wanatumia hii miraa na watu wa chasi Nairobi hapa una export Somalia hiyo grade 1. Kuna wenye wanaijua na wanaingoja. Lakini siku hizi walinyimwa nafasi ya kuwa wanatuma. Wale wanatuma miraa pale tunasikia ni watu wa chasi. Na controlling ya hiyo nini landing permit iko na mtu mmoja tu. So hata mimi mwenyewe sasa nikitaka kwenda Somalia ningebeba miraa yangu kwa ndege na niende nikikula. Lakini siku hizi hauruhusiwi kubeba hata mti moja. Na hii ni mambo sasa unaona ndio inaweka bei ya miraa bila wanataka. Access ya market imekuwa ngumu. Na muti umwe ri ukuruta kirisho tashigana ucio tuge ucio uredio kanyamu kamugo ngiri na 5 uri muti ri ungiruta tunyamu tatu igana? No iko ni muti ri wina miaka ta 200. Iso sasa hizo grade 1 na hiyo miraa inaenda na ile miti imekoma. So miti hiyo inaweza pata inaweza toa kama hata 20 kwa mti moja. Unashona hizo ni kubwa. Hiyo ni miti iko na miaka nyingi. Unaweza pata baine inaitwa baine na kuku wetu. Ina miaka ta igana na kwenda juu.
So hiyo unaweza pata inatoa kama soroba 20. Hiyo ni 30k mti moja tu. Hii ni locally. Lakini ile biashara inatuumiza kabisa si locally. Singependa tuongelee sana locally. Ni hiyo ya kuexport. Hiyo ndio shinda ya miraa. Na hiyo sasa ikiharibika ndio inafanya hata ingine locally inaenda chini. Kwa sasa itaanza sasa kuwa miraa ni mingi, haina pa kwenda. Hata ile ya kuexport inakuja kwa soko ya local. So ile kitu tu tungependa iongelewe sana ni ile ya kuexport. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Inooro TV na ngakĩhoka nĩ ũreka mathabu macio gũkĩona mũtĩ ũmwe wa mĩraa ũngĩkorwo ũgĩkũrehera mbeca cigana. Kwa ihinda rĩrĩ ngũtware mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩ Mũchoki nĩgetha tũigue nao marauga atĩa. Thengi mũno wa Boino mbere ya tũthiĩte na mbere na ndereti mũkĩro ũyũ wa studio twambe tũgũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru tũnyitane na mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Gregory Mũrĩithi. Nĩonete mweke wa kwaranĩria na arĩmi matiganĩte na onjoria a miraa gĩcigo-inĩ kĩu kana thĩinĩ wa kaunti ya Meru tũmenyithie uga wao igũrũ rĩgiĩ thũgũrĩ ĩno. Gregory aikone atũigue kuma studio tũmenyithie uge wa arĩmi na onjoria a miraa kuma gĩcigo-inĩ kĩu. Swala la miraa katika eneo hili la Igembe ama Nyambene basi ni swala ambalo linaweza simamisha shughuli zote katika maeneo hii ili kiweze kuzungumziwa kwa undani. Na tunapozungumzia hii leo masuala ya soko na biashara ya miraa basi niko katika mji wa Mau ambao ni ile mji mkuu ambao unashughulikia na mambo ya biashara ya miraa kutoka kule mashambani kuja hapa ambapo inawekwa kwenye magari kuweza kusafirisha moja kwa moja katika maeneo aidha kwenda katika eneo la ndege kusafirishwa nje ya nchi ama yale maeneo yale ambao ni watumiaji wa zao hili. Basi niweze kuungana na wale ambao ni wakulima na wale biashara wa moja kwa moja wa mambo hii ya miraa tuweze kusikia ambapo kwamba tumeona kwamba serikali kwa mara ya kwanza imeweza kuweka bei ya miraa. Jambo ambalo ningependa kusikia labda hisia za hawa wakulima moja kwa moja. Labda kwa mara ya kwanza kabisa tumeweza kuona serikali imeweka bei ya miraa. Nyinyi kama wakulima labda swala hili mnajichukulia kwa njia gani? Asante sana kwa majina, naitwa Rasta Karuiro. Mimi ni chairman wa kikundi cha wakulima na wafanyabiashara wa miraa kinachojulikana kama Igembe Miraa Farmers and Pluckers Welfare Association. Na kitu ya kwanza kushukuru serikali kwa kuingilia kati na kutangaza bei ya miraa the first time tangu Kenya iwe independent na miraa ianze kuuzwa nchini Somalia. Tunashukuru sana kwa serikali yenye ilituunga mkono sababu ilitangaza hiyo bei kama interim. Tukingoja tuketi na wale wanunuzi wa miraa ndio tuweke bei kamili na tuingie into agreement vile miraa itakuwa inaenda wakati ya mvua na wakati ya jua. All of a sudden wafanyabiashara ndio wakaingiliwa na wafanyabiashara wa maua na wakachukua bei ambaye si ile ilikuwa inatangazwa na serikali. Nikitangazia wakulima na wafanyabiashara pia, kila kitu serikali ikitangaza bei, si serikali inakuja kuimplement kwa samba yako. Kama bei imetangazwa ya unga ni 120, ukienda kwa nduka ukiwa na 110 utauziwa. Sasa kama wakulima na wafanyabiashara wa Meru wangekataa hiyo pesa na mkulima naye akatae kuuza ili mnunuzi anunue ile bei serikali imetangaza. Kwa majina naitwa Christopher Mureithi, mimi ni vice chairman wa hiki kikundi. Kwanza nashukuru sana kwa wakulima wetu. Wakati tulikuwa kwa mgomo walijitahidi wakanjikaza siku 10 hatukuwa tunakata miraa. Mimi ni mkulima, nilikuwa mwana biashara lakini sasa mimi ni mkulima. Naendelea ile shinda tunapata ni eti tunanyunyizia miraa maji ya bowl. Na tukinyunyizia miraa maji ya bowl hiyo gharama inakuwa mingi. Tunapokuja kununua miraa kwa shamba inakuwa pesa kidogo. Hata kutoa gharama zenyewe haiwezi toa gharama. Na tuko na shinda kwa sababu hapa watoto walikuwa wanaenda shule, watoto walikuwa wanasoma university mzuri, watoto walikuwa wanasoma boarding mzuri, watoto walikuwa wanasoma secondary mzuri, lakini kwa sasa hata masomo imekuwa shinda hapa eneo la Igembe. Na tuko na uhakika serikali ndio iko na solution kubwa, iko na sehemu kubwa katika hii vita, kwa sababu wakiongezea airspace na wafungue mipaka kutakuwa na competition. Tayari tunajua kuna wanabiashara 16 kutoka Somalia wanataka kuingia kwa market. Tunauliza serikali iharakishe, hao wakiingia kwa market bei ya miraa itakuwa iko sawa kabisa, sababu tumeona udhaifu mkubwa kwa wakulima kukaa ngumu ili wanunuliwe vizuri. Tumeona udhaifu pia kwa wanabiashara wa Meru wanashirikiana pale maua
na Wasomali ili kufinyilia mkulima, kwa sababu mkulima naye hajakaa ngumu. Kwa hivyo hii vita inahitaji kila mmoja, lakini serikali iko na sehemu kubwa katika hivi vita. Kwa majina naitwa Jafet Kiremi ama Muchongori. Mimi ni mkulima. Swala la soko, shinda kubwa kwanza tuseme kama ile umetaya ya Uholanzi ilileta tu shinda kidogo, kwa maana miraa kule ilifungwa kwa ajili ya kuambiwa ya inachafua nchi. Ilikuwa inahitajika tu maybe a clean company ambaye ingekuwa inafanya usafi huko. Pia hiyo tunaweza omba rais wetu, kwa maana wakati tulikuwa na miraa ya Somalia na tukiwa na nyingine ambayo ilikuwa inaenda Uholanzi ama inaenda London, kulikuwa na competition ambayo ilikuwa juu, na hakuna wakati miraa imewahi kosa bei katika hiyo wakati, kwa maana ilikuwa nyingine inaenda pande nyingine, inaenda pande nyingine. Na ndio tunaomba soko license inapoongezewa ya Somalia, pia atunjaribie kama kuna uwezekano pia miraa irudi kuenda kwa hizo soko zingine, kwa maana kama itakuwa inaenda kama hiyo London, itakuwa pia imeongezea competition na pia market ikionekana mingi ndio itakuwa vizuri. Na ombi letu kwake na angalie sana na atuangalie kwa hili. Miraa uanga inasaidia nafasi kubwa sana ya uchumi, na zaidi ya yote kama wakati huu miraa imeteremka hivi, mwenyewe ameelewa kuna shida ya uchumi ama uchumi wetu umeteremka, na wakati wote ambaye tuko na soko mzuri ya miraa ama tuko na mahali kwingi wa kupeleka, atukuangi na shinda, uchumi wetu uko mzuri na mambo yote tunaweza, na hiyo inawezekana. Kwa hivyo maombi hizo soko zingine zikifungulika itakuwa mzuri sana na itasaidia zaidi. Shukran sana. Basi asante. Kama mlivyosikia, basi ni swala nzima ambalo basi ni changamoto kadhaa ambazo wanaweza kwamba wahusika wakuu wakiwemo wale wakulima, wanabiashara, serikali na ile wale ambao wanahusika kuhakikisha kwamba soko za nje zinapatikana, basi wanafaa kuja pamoja kuhakikisha kwamba ili swala linatafutiwa na kuwa kitega uchumi kama ilivyokuwa hapa awali. Kwani hapa awali ungetembea huu mji wa Maua, basi kwa jina kuu ilikuwa inaitwa Mombasa dogo, kumaanisha kwamba pesa ilikuwa inapatikana hapa, shughuli zilikuwa zinaendelea vizuri, lakini kwa sasa ni hali ambayo wanasema kwamba ni changamoto kuu. Kutoka hapa eneo la Maua, kaunti ya Meru, jina langu ni Gregory Mureithi. Asante sana. Thengio muno mundu witwo Gregory Mureithi ni kwaniria na arimi gicigo-ini kiu kia Meru, muno makiria arimi a miraa. Tukwamba tuikire no mbere ya tuikirie, reke twamba tutarĩrie ni mutaramu witũ wa kĩgĩna Bwana Mary Ndung'u. Uthondeki kana meharĩrĩrie ma budget nĩ hĩndĩ marathi na mbere, budget ĩgĩtanywo gũgĩthomwo mweri twerekeire kana tũikũrũkĩtio ũguo mweri wa gatandatũ. Hihi nĩ kĩ thirikari ĩgĩka nĩgetha mbeca iria ikoragwo ikĩhũra ũrĩmi wa mĩthemba ĩngĩ njeki igakoragwo ikĩhagĩkwo thĩinĩ wa budget nĩgetha ũrĩmi ũcio ũkĩre, nĩgetha mbeca iria tuonire harĩa kabere atĩ ituranĩirwo maita ta merĩ irakinya kĩndũ bilioni 4-5 ciongerereke ona makĩria? Thengio muno Bwana Muchoki. No nyende kwa kahinda gaka tunyitithanie urimi uyu wa arimi ya kuria Meru ta arimi aria angi na turore bururi uyu witu maundu ma economy, na ni nguhoyo na muthikiriria hari ari etike ukoya karamu na karatathi twambe tuyurie bururi witu wiha kuringana na maundu ma economy, tondu bururi uyu witu turi andu 55 million. Andu 55 million ni research ira njikite maundu makwa ma economy, ndirona kwina thina munene muno wa economy kuringana na policy cia thirikari iria ikoretwo kuo ni itucoketie na thutha kundu kunene muno ni undu wa gitumi giki. Bururi tu wa Kenya twaheirwo wiyathi 1963 twina miaka 61 na nginya umuthi tuti tuhota gwithondekera toothpick, tuti tuhota gwithondekera taritari slippers, tugiraga mabururi mangi, tugiraga indo icio ni undu wa ki. Riu ni no ndeithie thirikari kumithondeka uria tungithondeka budget ya bururi uyu to uria therite former president Mwai wa Kibaki ateithire bururi kuma negative ugioka wambatite tukiambĩrĩria ukona balanced budget. Bururi wa Kenya ta riu ri ungirora ri twina thire wa about 12 trillion. 12 trillion ikoretwo ikombetwo gwa kahinda ka for the last 12 years around hau uguo. No harora thini wa bururi witu ri GDP ya bururi witu ni kindu 18 trillion. 18 trillion muthikiriria ungihota kurora mathabu maitu we urie revenue ya thirikari ri yoyaga mbeca cigana. Tariu mbeca iria thirikari irarogota guku kwa mira yo bilioni ici igiri twiga haha export tuthie gwa kahwa transport pay slip maundu mothe mamamboga atinitio mbeca ciothe boda thirikari twiraga yoyete kindu 2 trillion na some billion na billion cigana ona ni tuciike mathabu twambe tuge to the nearest trillion ri tukuhiriirie ri ta 2 trillion tuge ni 2 trillion twakinya 3 trillion ni tukari horo wa 3 trillion. Juge bururi witu wa Kenya gutingituika andu 55 million turogotaga trillion igiri na tweterere ni tugaka bara tutegukomberwo mbeca kuma na nja, ni tugaka mathukuru
mathibitari tondu 2 trillion ri ni gwenda muthikiriria weke mathabu maya bururi witu ta riu budget itu tuoya 2 trillion revenue ira tuonaga mahuthiro maitu mahana atia he mbeca toguo ni kuriha cia maruni maria tukombete thiini wa World Bank, China, IMF na thirikari iroiga irariha kuma around 1.2 trillion koguo he 2 trillion tuongeruta 1.2 trillion twatigwo na bilioni 800 katiba itu ni uria twathondekire 47 counties he mbeca gi katiba ciagirwo ni guthie thiini wa devolution counties tuciite 400 billion uguo thirikari nene ingirota 2 trillion irihe maruni ma China na World Bank na IMF na rege matukombithitie mbeca igutigwo na bilioni 800 bilioni 800 cithie counties thirikari nene mbeca iria ciatigwo thiini wa treasury iria twina cio ni bilioni 800 he kindu riu thirikari etekite yagirwo ni gugika kuma hau he kindu thirikari ikona obligation ya kuriha kindu gitaga wage bill aruti a wira thirikari nao kuringana na data guthiukaga toguo ni kuriko tukiriha kindu 1.2 trillion uguo ni kuga bururi wa Kenya haria tukinyite after 61 years tutirahota tungiriha rundu wa China na tutume mbeca 400 billion thiini wa county bilioni 800 itingota kuriha mishahara ya aruti a wira kuriha ginya kuma president governors ma PS dio thigari arimu ndagitari tutingota kuriha tondu mishahara yao iguru gukira mbeca twatigwo nacio na nikio kuringana na mathabu macio atariria haha ri kuri gukata gutari mbeca cia tigara ona kinginya cia kuhura urimi toyo wa miranjeki no urimi niguo uheaga andu araingi muno mawira guku bururi-ini. Exactly. Na riu thengi muno mucoki ni kiuria kiu. Riu ri iyo ni budget iria iku. Reke ngoni riu haria thirikari ingienda tumiteithie na ni no ndimiteithie magiko mena mweke ucio no majethe no tuteithanie na meciria ma horo wa economy. Ndimeri atiriri ta riu budget iria rathomwo mwaka uyu tutikanene no ihaha thutha. Budget iria irehetwo irarehirwo bunge last week iria guthomwo ni ya 4.2 trillion. Out of 4.2 trillion budget iyo ikirite recurrent expenditure mbeca cia mahuthiro mao muthenya gwikira ngari maguta cia thirikari kuriha mishahara na maundu maria matari ma development ikirite 3.02 trillion uguo ona mbeca ici twiritwo ni tukuriha 4 trillion nyingi ti cia kebara ti cithie gwaka mathibitari itigwa kama thukuru development ikiritwo 725 billion. Thank you. Kira thirikari ingika niki kitaba tukire tucokererie taba tukire tucokererie ngao cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitana na ithue taba tukumenyithie mamwe ma mohoro maria turathii na mbere na gukuhariria maria me gukinyira ona cihanda thaa mwanya cia meraho tucokererie. Jitagwo Ciro wa GP, CEO wa Ewama Properties Limited na ndakurehera project itu njeru iria ida 15 tu kuma Keno Kakuzi Highway. Mugunda uyu uhutitie tauni ino ya Katuviro town na tukarigania na cukuru wa primary na secondary na kwina thibitari. Ino ni gated community na kwina mai na kwina thitima. Thogora naguo ni mubashirire tondu cash ni 450 na wariha na installment ya mieri 6 ukariha 480. Tuhurire thimu namba 0720 76 9999 0720 76 9999 kana utucerere office-ini citu Kiambu town opposite Kiambu thibitari. Ewama Properties Limited, muthingi wito ni kwihokeka. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Gloria Sakwa, nikiwa mkulima mkazi wa Bungoma. Usikuwa naamini ni kama inaweza kuwa kitu ya ukweli. Huwa naona tu kwa TV watu wakicheza wakisema wameshinda, nikajaribu na 50 bob. Huwa natamani sana kufanya biashara. Kiwa nimepata hii pesa, nimejua sasa naenda kufanya biashara. Si mchezo ya wanaume, hata ukiwa mama utacheza na utashinda. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Discover the magic of Kuala Lumpur in 5 nights and 6 days. From the iconic Petronas Towers to the cool heights of Genting Highlands. Let loose and enjoy a thrilling day at Sunway Lagoon's world-class theme park. Relax with private transfers, taking you from one adventure to the next. Book your 6-day Kuala Lumpur getaway starting from $1,012 per person. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Kuwa Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better ukihit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Mamwe maria tukuhaririirie inoro miaraho icera ria President Ruto Gicoi-ini kuingira thiku ya gatatu. Murutani gutungio bara ni murutani munene ni gucererwo gukinya wira-ini. Maabitha wathani wa matura kwamukira githomo gia guthaitira arwaru a meciria Nyandarua. Na aikari a Othaya kururungana magitetia thogora wa iguru wa mai. Today is a good day. Mwigangaro niä ngetwo Jonato Gikonyore kuma India son of Murang'a na nigetwo Ses the Fiesta Girl tugatwarana wega wiki iyo na nyimbo mwaki goko DJ yakurehagira mitukanio iria uretia yes hero no masini hau kamenya na ndegwikira maundu oguo nao atafania magakumenyithia maria marahanika nenda-ini ni mwigangaro inorotira tukurehagira show ya mwanya kurehere uthaka na mehumbire kurehagira designers na models kuma matura ngurani mwokoko mwaki unacheza wewe mwigangaro kuria tuguthomithagia na tugagucanjamura na nyimbo na mathekania tucemanie o muthenya thaa 10 Monday to Friday njitagwo DJ Smile eno ni flow ya mwigangaro thiini wa Inoro TV. Itucokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitania tugithi na mbere na ndereti igie thuguri ya miraa. Bona Kimathi gwetha tukorwo tugicokereria nawe urimi ni ukorwo uri devolved kana uri rungu rwa thirikari cia kaunti kuria matura-ini thirikari ihuraga urimi ucio njeki na njira itari ate urimi 100% devolved birabie kilimo ni policy yake lakini bando we yake devolution na bweyo county council of governors biba gwa kithethra yara maingi bando thirikari ya tiarambia ciore nyingi muno nao ikethambia ira yukinyela counties kidogo lakini mbia yu kidogo tukuona na tio tukinyela ke counties ichio gavana muno Meru na kinya kungi kuona aka twenjira cio rui boreholes non turirua ngaramene muno ya urimi bwa miraa ni irrigation lazima ukundie miraa rui muno miraa itu maome eyenge mire miru mire mbaine wa kundia kila kiurui kakira ko ciara so kwi area yotegemea rui 100% na iyo gavana muno Meru enja boreholes na itagiririo mai ginya ino turona mitino minene yonthe lazima ikundwe rui iyo minene ni imire miru imire mbaine biu ni labia mbaine biu bitukunda gwa rui biu biesawa bikari wo kwe biomba ku maintain lakini yenge etwita mithairo nienda rui na hau ni okwina thinene ne muno mirane nontu ni expense inene muno ya kundia rui bila bingi tukuona ba support ya yo ninto vya kawaida barabara kidogo mashukuru manto ya masibitari kero na research ni area ngine miraa ikwenda support muno lakini research otebu tuona county kibwithia itaronde ya kwena kathina kidogo ni institution tia national government tia ya of course baka ewa report ni department ya agriculture
Afa, Kefis na Kalro. Icio cia bakawatanira bakabwithia bakia batwira inyo na mirimu engi ni atatumba kwethia. Pia manto ya pest kinya yone area ina pressure muno kibatwi tukirima na kinya kina tukwendia mira manto ya oratu tumangira pesticides ni utuchumbura muno na ngarama nene sana twenda ya lilwa iko ari na ithwania riu kuma ki Ministry ya Agriculture na bahari babwithia into tweta mira research institute lakini thine mira ene thirikari yeka we ntuigua manto amauria yatia itiere au arimi twatiwa murio na twatiwa na wirigiro bunene muno twatura zero twirigirite tu orabe yaba twaidimanto itara siasa no bwo kinya program cha thirikari ikari itukweta manto budget yu cha county lakini ya mbua budget ye mwisho era tuonere county ni thirikari negira itu kiraitu murungi iwe wenka ndene Kenya at county level ekire Miranda mbecha directly ke mira na ciari sigana hedio no ulikana ciari milioni 20 milioni 20 o mwaka mbuya kire miaka ele icio ciaumbire wiki antu Djibouti beta kwambiriria rwaria rwa thoko icio ciaumbire wiki antu DRC beta kwambia rwaria rwa thoko emirapia na icio ciabwithirie scientific conference na kirwaria rwetu na governor ikuo Kawira Mwangaza kinyawe itweretie umuchokaniria programu lakini bando itakarika na kura kungi kukurimwa mira na muno katuwe urimi wa mira tikabwe mero akirirwa area ya Kieni tukoona ikukurimwa mira Ikamba iko kurimwa mira Marsabit iko kurimwa mira na temuguka specifically imira kinye kethra ora mirere kuma tebwere meru ikari kwe test yekabandilika kinya omabe kwe muchore kwa rimite mira omabe na barato atuma mira London itwichi kwe mira yuma pokoti ko mira ne ambiriri na thai to kuona no tukagwe nara tangazire via tangazire ote muntu ati na karamu aitara mathau yae tukinge kikwirwa kina mauna kimathidero matha maitu mathite muno hari kaundu gaka gakorwo akigwetanio na urei wa mera uhoro wigie arume kuremwo kana hinya wa undurume kura ni undu wa urei wa mera ni kuri kindu ta kiu Buonka mtura wa utumwira na twite atunenkere mweguroke kana atunenkere aribo tuone ne ate ko aturira ko kari tutitha miru twingi muno katutiarairwa tutikuitha na tutiko population ya miru tuko sawa mbua tu yontu central constituency Igembe central iyo constituency na population ira nene kabisa ruro katuciarairwa ana so kwe manto ya na kinya research irio mwenzangu amantile ainana kithumba tuinana na tutaibua manto ya kilalamikiro miru ende twaciuria kai tanara itanara kungi agency na uni otu wa bruto convinced antubara bate kaba utumira mira na into bingi lakini nontu intukira tukuchaniria muno ni manto ya mauria kagwe ibo ya mbetikiria kidogo ngwete manto fulani Mauria ya kagwe yatirari mauria mira Kenya imira ira tuiki Ethiopia murimi arari na mubiashara elewe twambiririe muskumano yoyo arayo akinyira yo twithira twa mauria kagwe imauria mira Somalia boyele imira imauria throughout the year no turi kwiremo kura kwiringe kwara tutikwenda manto Somalia nekiro quota nekiro condition na ara mira itinge aka neni ya quota bekire kiasi kira bakwenda na iko twenda sia so muremi na elewe mauria lazima mwisho batu twengwa yarimi tuyetikirie na tuyayukie na tuyaruire yate yotheri. Thank you. Haya na second that mundu gwitwo Ndungu ni makinya mariku hihi tuge matatu thirikari ngikinyoke nigethe hore urimi wa miranjeki. Thank you muno ni kiuria kiu bwana mucoki no njuge thirikari kiria yagio ni kurora thiini wa budget ya thirikari terera thondekwo tha ici no demand device na majethe no dema His Excellency the President njue ni ndagira bururi wega
na nĩ njũĩ no tũhote kũthondeka budget gũteithia nginya mũrĩmi wa mĩraa na arĩmi arĩa angĩ othe makoragwo Kenya na ahũri a biacara. Kĩrĩa twaguo nĩ gwĩka budget ĩno yathondekwo ya 4.2 trillion. Budget ĩno ĩratuĩka nĩ ya recurrent expenditure ya 3.02 inyihanyihio mbeca icio imwe ithiĩ mwena wa development rĩu nĩ gũthiĩ teithia arĩmi gwĩka research ũhoro wa mĩraa, kũmenya ũrĩa megwetha seedling njega, mekĩre mbeca cia marketing hau cia gũthiĩ ku expand market ĩno ya mĩraa. Tume 2 billion tũthiĩ twambatĩte nĩgetha twehere kaũndũ ndĩronire atĩ Kenya twĩna mĩaka 61 atĩ kwĩna family ndĩronire makĩrwo marĩhe SHI na SHA nginya arĩmi aya a mĩraa na arĩmi angĩ makaremwo nĩ kwĩrĩhĩra SHI ciringi 500 mweri family. Kũra ndĩigua thirikari yo iga rĩu ĩgũcokia thĩ yũke 300 o family. Ndacoka handũ hau no nyende mũcoki ũnyite wega kiugo kĩu tũkĩrĩkia rĩ ngiona gwatuĩka thirikari yo iga rĩu nĩ gũthiĩ yone family ĩtekũhota kuona ciringi 300 nĩ kũrĩhĩrwo SHA for free. Ũguo nĩ kuuga angĩkorwo family ndĩngĩona ciringi 300 mweri ũmwe nĩ kuuga family ũngĩgania 300 ũganie na thikũ 30 family ndĩhota kuona ciringi 10 ta ici o mũthenya. Family ndĩngĩhota kuona ciringi 10 ĩige nĩgetha yone 300 ĩrĩhe SHI. Angĩkorwo Kenya kwĩna family ĩtangĩhota kuona ciringi 10 mweri mũgima rĩ na tũrĩga economy nĩ ĩrakũra, GDP nĩ ĩrakũra na 5.6% na 5 to 6%. Wenda kũnjĩra economy rĩrĩ ĩrakũra na mama mboga wĩkũrĩa boda na ahũri a biacara nini nĩ mararemwo nĩ gwetha ciringi 10 aige thikũ 30 one 300 thirikari ende mũrĩhĩre. Twenda kuuga atĩrĩrĩ hau he 3.2 trillion kana recurrent expenditure nĩ hakona gũtwara mũkĩro ũrĩa ũngĩ wa studio nĩgetha Wambui nake arĩkĩrĩrie mwena ũcio. Nĩ tuma hamwe na Kĩmathi Mũnjũrĩ nĩ chairman wa kĩama kĩa Nyamĩta hamwe na Ndung'u Mairĩ nĩ mũtaramu witũ wa kĩgĩna. Nĩ ngatho mũno mũcoki ngwĩciria twĩna mantili tuma hakuhĩ kwĩrehe mwena ũcio. Mathaa maitũ matũtengeretie gũtũtengeria na no nyende hihi tũkĩhinga tabarĩra itũ mũthenya wa ũmũthĩ hihi we wĩ ta mũrĩmi nĩ maũndũ marĩkũ ũrona mangĩkwo harĩ gũtigĩrĩra atĩ ũrĩmi wa mĩraa nĩ wagacĩrithio ona makĩria? Kwanza serikali ilitangaza bei ya miraa. Tulikuwa na mkutano kwa Wizara ya Kilimo juzi tu, wiki moja imepita ndio wakatangaza bei. Na tukakubaliana na wizara watatuitia wale wafanyabiashara wanaofanya biashara ya kupeleka miraa Somalia, wale exporters wale. Na wakati walisema watawaita na sisi tuito kwa mkutano ndio tukubaliane, hatujaitwa kutoka siku hiyo. Kwa hivyo ningependa Wizara ya Kilimo kupitia nini yao inaitwa hapa MD wao ni wa kutoka hata Meru, wafuatilie hao wafanyabiashara. Kama serikali imetoa bei na wewe umepewa leseni na wizara kwenda kununua na hiyo bei ya serikali, usiponunua wawaite wa cancel hizo leseni sao ndio wafuatilie. Kama umetangazia watu bei ni hii, ni jukumu la serikali kufuatilia kuona yule anafanya biashara amefanya vile serikali imesema. Nafikiria brokers ama hawa exporters hawana nguvu kuliko serikali. Wasitumie tu nchi yetu kuchukua pesa kutoka Somalia, money laundering, kupeleka nchi zingine. Kwa mfano, nimesikia mtaalamu akisema ile pesa inakuja Nairobi hii ya miraa kwa siku moja ni zaidi ya milioni 100. 100 million for 30 tons. Ukiuza pale Somalia, pesa ile inakuja kutoka ya miraa kwa siku ni 100 million. Ukiweka kwa mwaka ni zaidi ya bilioni 35 hivi. So tungetaka serikali ifuatilie ona hizi pesa bilioni 35 zinafikia wakulima. Ama kuna watu wako hapa Nairobi wanangojea hizo pesa kutoka Somalia wanasipeleka nchi zingine. Tunajua wafanyabiashara wenye wana leseni sahi kila mwaka wananuanga manyumba Dubai, Qatar, na ni pesa ya miraa. So bitongo zote za serikali sifuatilie hii biashara ya miraa imetumika hapa kwetu kufanya money laundering. Pesa inatoka Somalia, consumers wale wanakula miraa Somalia wanatoa pesa yao wakifikiria wananunua miraa. Kumbe hizo pesa siendi kwa miraa, zinakuja Nairobi na kuruswa nchi zingine. So hata kwa uchumi haiwezi tusaidia sisi. So ndio tunataka wizara ulikuwa na mkutano na wakulima wa miraa na wale exporters. Kwa Wizara ya Kilimo kupitia mwenyekiti wa siku hiyo tukiwa kwa mkutano alikuwa waziri wa maji anaitwa Eric Muga na wajumbe wote wa Meru na PS wa Kilimo
Mr. Rono. Walituita kilimo na wakatangaza bei. Hiyo bei walitangaza miraa ikiwa 700. Saa hii mkulima wetu hiyo bei amerudishwa 300 na 400. Walikuja kufanya tufinyiliwe tena, tunatishwa, and then mkausie serikali miraa. So tungetaka wale watu wamepewa leseni ya kufanya biashara na sisi, wizara iwaite, tuangaliliwe ni kwa nini awafuatilie vile wizara imesema. Lingine ni kwa rais wetu. Tukimalizia. Kumalizia kabisa. Rais aongee na rais mwenzake wa Somalia. Kuna biashara nyingi zinafanyika Kenya na Somalia. Aongee na rais wa pale Somalia, tuengezewe hizi tons. Sirundi nomo silikuwa 60 to 80. So sahi wametuwekea 30. Hii ni president to president. Aongee na president wa Somalia Sheikh Hassan, tuengezewe ndege zingine na tupate kuruhusiwa kupeleka miraa nyingi pale. Hiyo ndio shinda ya Wameru, wamelimit ile miraa inaenda pale Somalia. Na pia ndege zile zinabeba. Wasipee tu ndege moja leseni. Sasa kwa saini kama ndege 2 tu ndio zimepewa landing permit na serikali ya Somalia. Na pia sisi nchi yetu yaongee nao. Mandege za kwenda pale siengezo. Ndio kila mkulima hata nikiwa na uwezo, nikiwa na customer pale, nipate kumtumia miraa. Negatho muno. Ucio ni Jacob Mantili, uria ni murimi wa miraa kuria kaunti-ini ya Meru. Na mucoki toria waigwa urimi wa miraa ni biashara ihoketwo muno ni aikari kuria kaunti-ini ya Meru. No thina munene ni uhoro wigi marihi, tondu toria waigwa murimi akiuga ni ati thirikari yauga mbeca ici ciambatire nginyagia ciringi 300,000. Thina munene ni ati ira ikurukirio nginyagia gatagati ga ciringi 300 na ciringi 400. Tugikihoka ati ministry ya urimi guku bururi-ini ni gukorwo ikiingirira na gutigirira ati arimi a miraa ni makorwo makigunika na wira wao. Urimi niguo utonga wa bururi wa Kenya, no guku bururi-ini nduonekaga ugikirirwo na gikiro kinene, na nitugithii na mbere na kuhinyiriria nigetha tuone kana undu ucio ni gukorwo ukihanika. Ngatho cia mwanya ni gwitikira gutucagura na kunyitana iwe thiini wa tabarira ya uga waku. Turikirie hau ni njitagwo Muriuki wa Mucoki, tugutige moko-ini ma Ikua Wambuci na mohoro ma Inoro Miara. Na ni njitagwo Wambui wa Macharia, ngikwendithiria kiumia kiega, ririkana wi wa bata.